the radius, Emma Musumokra, said Yankupaya Madon, Amadi Papa Sachi, Yami Ati, and no paying Yankupon, the Yannick that's also and no paying me the radius, Emma Obia was studio, any Yamami or Dobro news with the radius, Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first thing. Dixon Badako, Kwekujiji Druba, at the Christian region. I don't pay any Yanko Pastor Dixon. That's it. I couldn't have them. And a friend who said, Fidian Punyanko Pomba say, Ya, the Maya Madam, Namen Quakas at Fonkamoya, Namekatre, Fidian Ponessa, other pay Medana Fit, Edanasi, Medana Siviana, Medana, maybe as a mine or Mangana, or Mampahene, Erana, Yapumi, and Medana. DLFM by only my Hitman Sammy B. Munyamokan. Amen. Amen. Good morning. Yes, sir. Gideon Berma Sante. You don't the producer, Nassi. And that's how they can play network. No credit. I said, I can send come board eating. When we just upon the board, dear boy, Ghana this year now. The higher PS, so dear. Near Wohome, I can't as a phone, dear. Near the my wedding and go for. When I don't mean the move, because you're the doing. Baby, Nana just think it will be a yamin in the papa, and some fun of metro and the ones who already did not wound. Amen. Amen. Johnny live on Facebook. DLFM 106.9 live on Facebook. All the latest in the world of sports. Yeah, they're back. What do you have my Facebook page? So I just share the link. Share link it up. For Robinson to me, he'll be on the page. Okay, that's all. I'll pay you for 1 year and I said that. If you want to come as well, you know, for my.
12:40 is the time. And it's time for sports. Yeah, the sports about. I will promise you some. I will give you some. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, I'm Ade Share. I'm also for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia. Fawo fidi to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa ne ekoso we asia fa na nyina sports no. I want Echegu. DL Power Sports. Luxury Comic. Me say fawo fidi to baby. Atamfo no fiansa bibi o kasa de wa beduru ba amane atone ne amane rascal kuni me tie DL Power Sports ewo Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadi ne so ani nkuju kranti me fe ni agro mamente Mon spring it off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my dunkunim. Bono cram my head. My shall go, Mukacha go. I was your penny, so I shall go. What Francis, so I shall go. I'll pay Mambi say, a good year musam, and your day back. Mammy say, Mache. Besides, man, good morning. Bibi Aboko, this was doing one thing. And the chromo to say, Chromoko, Nemum, and Ra, Minyantia Bebri. Sound shine. Se bibian sisa na nran koma e course ofia to aso kwadi ai bia demonstration we be by 10 e be course ofia asa ntia no yan kra me so a wo te ho kakra yes me pono kakra why ade papa se watumi apone ho kakra e de a kire me e se nipa nyo bia se mu no se woni ni person a na wo se wo very very careful nti koma a wa kire no no na wapone ho kakra enra de asem no so do headquarters yes anti silver show ni so aben wa enra de masa fia international DJ Zigibia Dao Frechirichine benche be transfer ne or do adapt dabontin din say I think around by 4-5 me one na me calls say then e course for radio no so and me tuning in and I'm say oh wow like seriously wow TV on me te dia course wow me te dia course say they are some do headquarters no crap now but I be be fine message sufi efficacy mangasa bayo sir say na be a catfish ni nyina so betimi a join demonstration oh I see it's another in command I say command heavy it's say u prepare my boy na say actually din bibia be kama mami say Ghana 40 I go pronounce so sabi enko voilà busia yamo achemo akwa ba kwanson koso kramra dia 106.9 mega so emra so yade agude mu nsema be so djumadi kase so we no Anidaso mo bia djumadi maka chosa no pa bia Mr. Hitman trans say dia eye social matters ensema edi sefa tampo sen kampo no yedi nkomo Ghana ensema me patcho no so dia kan say we no ehia sempo no yebetimi edi nkomo na Mr. Hitman na bedwafo enso abrano bia no pa me patcho na nsia bokopim se no nkromebo ne bedwafo trase enso sinkonya de nkomodo do na so mo emra wiadu besima karu se man bise mensuma so mira gude mu nsam no ebe suma no pa djumadi kese so na wahu de kompokra ne de ba maka cho say ye trase say de adjumakuo no eno ani Lumba super dama omo so ase ya de gude mu nsam ne ba na me no ka say de tamafo age Lumba super tum bruta madi nkoma cho so for the weekend yes weekend no ni nyina yes me ne me godfather me di Mr. Hitman chie ne otunu matiam ye twa weekend ni nyina so atemana temafo enkoma na se nkram da maneme sempono men kana mpanifo so te ene se Lumba super no magiatum enti ahu be hia sempono from tama committee 1 to 25 no me patchom betimi abomaden na omonso setimi aka depo ni bi enso ana se krona efen setamanim na bibi bia kwankanta no pai utie djumadi live on dia 106.9 dia me patcho djumadi bia udi no eye Lumba super wadanse na media ma eno ana ye ade kan se nsua wo de suma ho me patcho ade kan se monyam no enso ba djumadi bia udi Lumba super dama omo kwem omo so yase e me de agure mu nsem no nso asomo e wo djumadi kese so wo join show no live on Facebook dia we no eye DJ Marion Power to the bumper me dia branti onkomo enso acho bebre sa no pa bia no wono so fra chichi ne benchen so beboa enso djumadi enso images audio on se so sanso na videos audio reactions audio pina opani we DJ Marion Power to the bumper ana meeting wa
dance masa Friday obepiemu enso TMA time amepa chopenina ye friends Angel Mike obedimomo ono so na bamfo enso trans big city mo enso tra de kan se we no eye drive show ne so we say DJ Maron party the bumper ana say ono so opiepia ade kan se nyuma wudogum na Omaro bonyuma ma me say akokora bi enso tisia ade kan se juma wo dia sana nya bruta brante we na medi no komo DJ Maron party the bumper no kwa ana otimi bonyuma nkokrafo nyina enso tisi jom enso dia sa ono komo na medi enso juma di enso Mr. Kwame Afuma therefore pomponse sanso na pania ye friends Kenetata Kofi Popcorn na medi no komo wo disika brante ni ma mani din kama friends Philip Janos Owusu na nso ni nyina mro se din wen won fa nya hwe ene yamfa no disika brantempo senka wo ka din wen no gya ho san krampa nkanya ya wo ka no wasa de nchase ba o se ma ne friend disika esanse ma pesika pa sanso na mema no enso friend odi esanse ade bie ye no empempi ya mema nso pe ono so ka ho Jesse Michael awuni supake ana fe company the fant Englishman oboro man enu ani mo nyina atachire ana yajimre yede agude mu nsam no enso ebe sum juma di kase isu na bibi bia kon kensha se dia yes senso the free man performance so amana ne common latest exclusive ya de dodo na somo na nso de kompo krani dia ba e wo juma di ensume pa atwa nyanwumre Jofa Champions League night o winim se ade kan se playoff na tojwa na Galatasaray betrefie enso Rams Park ane club je fense Juventus abo sanso na AS Monaco enso betrefie o Stade Louis II enso ane club when je fense sempono me pato Paris Saint-Germain sanso ana Benfica trefie enso Stadio da Luz no ne club na fense Real Madrid abo na Borussia Dortmund betrefie enso Signal Iduna Park na one club je fense Atlanta abo we ya matches awdo na nwumre eno so tojo UEFA Champions League na so ye jade komodo na so somo e wo dwumadi enso na pato game ena nwumre Madrid enso travel so akwa de kanse we no eye Portugal mo ne a club je fense Benfica bebo no reporter men seka ene sa koda na ye fense Eder Militao sanso na Jude Victor Bellingham me pato Rodrigo Goes ana fe kompana koda na fense Raul Asensio emrante we nyanti o ma obe piepia images no na je din komo enso dwumadi enso enti mrante mabubo muti we nyina no reporter metin se omo so ntimi mo wonim se Eder Militao me ne ka se we pra sanso na Jude Victor Bellingham so pra akoda na ye fense Rodrigo Goes so pra ana Raul Asensio on your service suspension wo by kai game Real Madrid so ne club fense Benfica boy no akoda we enya red card me no ka se no one due to red card enti no so game on timi nya akwanya si akan eno so ye kakra fi oba ye de nyina so somo e wo dwuma de so na nwumrei madi koma tro se Benfica ene Madrid bo ntiamete ene se ko awe no eye reference Franco Letesea wono na mpanifo bo ne din sempo no wo be gira fifi apu framanso ana sempo no wapu washem framon infuma puagu abanim na watena mfifi atoto ayirem ahwe se bibi bia konka no enso ya latest amegada yede ni nyina so somo dwuma di kese so na Madrid game na nyuma mo bono me pa twani makoda na efense we no eye Aurelien Tchouameni sanso na Dinosen ana fe kompana koda na ye fense Alvaro Carreras no sam rente me ense nyina mo bia so bia nso timi di yellow card me pa to return encounter me chese game Madrid so ebesa any Benfica bebo enso siwere Santiago Bernabeu no emrante mabubo mu di se mo timi peke red card e o sa game we mu dia me pa to return leg no mo timi bo eno so ye kakra fi oba yede ni na so mo dwuma di enso nana nwumre ma din koma chro se Paris Saint-Germain so ko club ye friend se Monaco home unim se Stadio Louis II no e won na sa big game ni tojwa na reporter meeting se Paris Saint-Germain for 1000 fans on dey call sanso na 300 ultras unim se nkofo we masa babi bia Paris Saint-Germain ba ko biom di team na chi wo na be say yes Paris e bobo na ma soja masa dede pa jama pa on betimi adwam bo so 90 minutes o mo gira ntentene enso e chante ade kan se Paris Saint-Germain team no chese o mo di moral support chenchire chepa enso team de ma club friends se Paris Saint-Germain etena na dwe reporter mete and say 1000 fans enso ko support club friends we no Paris Saint-Germain sanso na 300 ultras eno nkofo a se ka kromu a metimi aka se Ghana supporters union san nkofo we babi bia blasters be kom di akire omo nkomo ana mi di we no ultras a ena na dwo mo su kopiem enso Stade Louis II ana se we no Stade Louis II enso support Paris Saint-Germain after sempo no AS Monaco beto nsa enso da fre Paris ya no ye nkoma fi opa jade ni na so sumo dwuma di enso na mpacho AS Monaco ni Paris Saint-Germain game no reporter meeting se opani
Opanina friend say Yesu Gil Manzano one on patrol so betime gyina fifi a center referee no so hwe atoto niamana bibi bia konka no so eyentia me seka medini nyina so so ma odwade so na kopiem enso e via room ode Opanina ye friend say Guillermo Guerrero eya Quadra Fernandez one so da bi o man fa coach referee na to so na jeni san komo no so ene Opanina me patro ye di no komo enti referee me di no komo odwane show no live on Facebook at Capital D Capital 106.9 DJ Omarion power to the bumper images outdoor one says so ye can so pia nessa one sound so to jumadi so makacho say we no a audiovisual presentation enti near canon says a video po and a simple images reactions outdoor ya the back argument on swatting commander say na bibi bia konkenta na joino me patro big game toja and so start Louis the second no me patro AS Monaco ni Paris Saint-Germain game no Opanina friend say you we no Yesu Gil Manzano one Spanish coach and say no Spanish referee no and panifo boni din sampo no be gina fifia to irem no ahwe na bibi bia konka no so enkoma afiri oba yade ni nyina so suma odwumade so na mpacho enra ukopema so England FA Cup me pacho run of fifth round. And also, I can say we know a draw not to draw. Now, Kopima say Yana home committee. Fulham super traffic to Sana Sempon. I can say Fu I mentioned Southampton, Sanswana Portville, Anna Sempon, Bristol City, and Swanny Way Club. I first Sunderland. Now Newcastle United in Manchester City, Babo, Sanswana Leeds United in Norwich City, Babo, and Africa upon Manfield Town, and Swanny Club. I first Arsenal, for 1-200, Sansony Liverpool, and a Reza mentioning Chelsea. Now West Ham United, so and Swanny Club. I first say no a Mansfield Banasa with a Brentford and so Anna the Baron Dam so no and so then come a few bar Yadini so small Jumadi Casse so no one who dare compo cranny diaba yan twas young fan commando do so sumo no dare compo cranny diaba dia me patro kodana your friend say my guy wedini Juma so the man Manchester City him say and can no now dini Juma and so the man Crystal Palace at some point in time no na club no captain me chere akodana friend say my guy at some point in time no a captain and so the man Crystal Palace team no na se odini Juma e de Manchester City the Sky Blues na kodana kodi komo waso no ni mover one so every Crystal Palace abadwane club your friends Manchester City no was one down so no da crumpo da sempo no we dabi baba no ni Jose Mario Pep Guardiola be Juma ana sempo no betimi abedi Juma enso de Manchester City club no was ni nyinam no enyame na ni nyinam no adase da piesie enso be ma otwede amponyankopon basia yadom kwame asidifi esanso no na okan ye ana sempo no na osia oye bibi bia nyame ayehye no eno nso obetimi abenta utimi za kwada bi tse magai wanu wiki bia oje sika twitwidie wanu kura wogidi onyankopon mu wo kwa wo masa woti ba bia na yi kwa wi bi so wosi nyankopon bia ni wo ho omobo se eno nso ye nkoma akra fi oba yade ni nyina susuma odwuma di kase esu ye fi o yemfo ye ni nso kopie ma wo Spain eno a big game ni tojwa wonu na Barcelona derby club je fani se wempo no eye club e friends Girona watrafia nso a Stadio Municipal de Montiliva etone se frɛ Barca na game ne kwa wie no me patro na Girona chichire kamienu ahira Barca amama timi atimu bako wini makwada na friends Lema Thomas Lema o she first goal enso sa game ni mu ana sempo no weno eye akwada na je friends yes dabi Paul Kubasi ana nya first goal sa game ni na Barca na Thomas Leman so no etimi anya respond very quick and so the club your friend say Girona akwada na friend say Bertrand at the second goal so na proud to say about club your friend say Girona be second goal no wo join show no live on Facebook DJ Omaro power to the bumper and the images ne to so and tomorrow mami image na Joe school the years and that so no and to join show no be nkoma na yedi me patcho build up a Girona for yeah wo join show no live on Facebook me edi nkomo now so dia kompo krani diaba ubansa brand na de ne nan so tie Joe school the Barca player no enso na so ni nyinam no referee enso antimi anje for away and nam so bi na Barca mpani for any players out do pina so do ma notum e kasa se e kamia sese no me patcho Spanish referee for no woman ne Barca so endi ni ye eno ya nkomo afu opa enti uba join show live on Facebook se Rafinha enso consult fourth official no e busanza masa se simple no se
referee hu anje na mpo krampo no ball no ya to so bɔ na akwahye gua eti sabi via on ntimi consulte via for ntimi frɛ referee no sempo no omehwɛ sa incident sempo no Joskunde tia kwada na ana sempo no me pacho gero na player no enso etia Joskunde na so ana ni nyina mu no oma ntimi anje oma gi go ema ball no so stand here enti oma obema mo pani efense Mark Syria wono enso presidential aspirant yes enti DJ Omar report to the bumper madino komo enso mama catch say dwumadie no ye kan so de to so enti o join show no live on Facebook opani a yedi no komo Mark Syria me no ka say we aspirant ana sempo na dia be kan say candidate presidential candidate our Barca omo presidency election na Nyankopon adoma match ye beto twa wopani we so de na no atum we say e very shameful esan say fraud ye kan say Spanish referee no say omo lose omo credibility and no go second goal club na first Girona enso e say tia Barca no we say na ye fa na ni nyinam no omatimi ama go na stand there oni sheka enti ni nyinam no Barca for omo nkame dance so omo hwani mu this season dia tie bia no me patcho club na first Barca no enso betimi ade La Liga no enso esuem na so no ye nkoma opani e first Mark Syria wono ye presidential aspirant na sempo no yetimi kan say candidate no enso de ma Barca no ana yede nkoma dodo na so somo e wo dwuma de so madi nkoma enso akiro say opani na je friend say we no eye Wopania ye friend say Cesar Soto Grado enti ma afa ubema me sa player opani ne Barca players no enti sa opani we midi no koma Cesar Soto Grado no me pa jo wonim say wa officiate ade e kan say we no 15 games our Barca and so games our ball and sempo na can say opportunity and say 15 games our team nya kwan and so team agim say referee at the time a Barca ni club for so bono me patcho pani we team nya kwanya 15 times and so officiate Barca game now out of that 15 no Barca win just 5 and now on my team board draw 3 and now my team lose 7 and the win a Barca for and so din come say so pani na je friend say Cesar Soto akwadana and sempo no Cesar Soto Grado no me patcho mpempi so di Barca game come here say odi tia omo enti ene you di 15 games and so the ma Barca na say game involve Barca 15 no mu win just 5 but 3 na face 7 compono and so ye defeater Barca for so raise concern sempo no they say La Liga mpani for and so be say openina midino come Cesar Soto and sempo yes so Cesar Soto Grado no me patcho say so mbehwe ni nhihye ne njumadi a mpempi ogina Barca game biana wonu so timidi yade ni nyina so suma odwumadi enso na won de kompokra ne de ba na onim se sa 15 na midi no koma se wonya kwanya enso atimi adi Barca games no me patcho 47% we no winning percentage Barca so atimi nya enso e wade kan se sanhye na wopani no so atimi adi yade ni nyina so suma odwumadi enso na won de kompokra ne ba na opani na fese Michel Sanchez we head coach enso de ma club je fani se we no eya Girona nenra after the game one so etimi kwadi nkomo wasi ono no hu ni se bone de nke foul me kire second go agero na share no wasi incident see here during that time I say opani no enso de ni 980 Joskunde na so no wasi ono Michel Sanchez na midi no nkomo wono eya ade kan se gero na head coach wasi ono ohun ni se eye foul na ni nyinam no referee angia wono wani hweka na mpo se referee ono ogina mfifi no won hu ade se eye foul via be frɛ na nkamfa so bia ni so eno so nkomo opani na ye fɛ se Michel Sanchez so wakwadi yade ni nyina somo ewo dwumadi enso no dia kompokra ndia ba na this season ye katima me patcho mo yo mo hard luck enso ekuti mo pa eye Barca winim said this season o matimi ahiti woodwork se mpono Barca player ball shot na ball na ekobo goal post nim no me patcho 23 times and na this season manya enti wa obetimi imagine shampon ka Barca sa 23 week woodwork so manya anase pomo ball shot amana hwe crossbar sempo ahwe woodwork nim enua no anase goal post no 23 kani nyina to atenama anka wa betimi ahu senia Barca omo so omo goal scoring rate na sempo no ratio no enso betimi shoot akosro eno ya nkoma afi oba yade ni nyina so soma o dwumadi kese so na mpacho ni mopani afense we no Jurgen Lumba club ni agenta je friend se when you know panina je friend se Marco Keske wono wakwadi nkoma wase before sempo no opanina je friend se Jurgen Lumba club
what joining club your friend say Red Bull Salzburg no was clubs be to say anasempo no USA minor enso to nsa frɛ no sanso na England ma and minor amoso to nsa friends empo and come for San national team way ni nyina no opani decline anasempo no or turn it down south office way anasempo proposal way Germany so enso buy na that time no na Julian Nagelsmann and a kita German national team no entina hu benya so opani betwe no enso free stand hye nim oto aso din komo make sure opani na ye friend say we no eya opani a ye friend say Marco Keski wono eya advice anasempo no agent enso de ma opani ye friend say Georgian Lobel club no komo na medi na wo to aso was Manchester United mu nyina no enso by say komo ye opani na ye friend say mpo opani ye friend say Georgian Lobel club sanso na Chelsea so by me pacho man you for the communicate about man to say that be opani we sebi eya kohwisam ana no so all can esan so no and I say club a friend say Manchester United no there's no there one so timi fa phone and I say mpo no mutimi contact Obia say mpo me your penina your friend say Jurgen Lobel club and no come up Manchester United penny for and so that about monte omo difemi and I say mpo no omo di bank and I say omo catch akwa omo catch penina your friend say we no eya Marco Keski say dabi come na wakodu amante no nukre bia ni me no enso ya nkoma akefi oba yede ni nyina so ma odwumade so woni makoda na face Nicholas Jackson wano no dini juma de ma Chelsea me no kase ya no wano so ewo Bayern Munich wano so loan na reporter me gada and it say Bayern for Chelsea mo me form ade e chance expectations na ehwe se mpona kwada we wano so betimi ade be pie mo Bayern enso aso ya na kwa di juma enso ma Bavarian club no me kire Bayern Munich enso konkan no say o man timi anya sa expectation no enti akwada na face Nicholas Jackson de Chelsea for Bayern for mo me form ade eno so ya kakra fi oba yade ni nyina so sumo adwumade enso na bibi bia kon kampacho yano black goalkeeper enso ed ma Atletico Madrid akodi nkomo woso onu wo hu ne wo se wo ye better enso si akwada na friend se Mathieu Courtois wodi ni dwumade ma Real Madrid team no enti eno eya akwada na friend se yano black we eye debatable enti kofodo do na so edi akinye se mpo na be nukra ana se mpo no nukra bia nim se yano black nso akodi nkomo jatum so ono ye better than akwada na ye friend se Thibaut Courtois woni du ni dwumade ma Real Madrid team no eno so nkoma akefi oba yede ni nyina nso sumo adwumade kese so makacho join show no live on Facebook dia eye capital D capital 106.9 champion when ye DJ Omarion power to the bumper he wo bo adwuma brutal Omarion ba bia din be to bi oba bo adwuma me katro eno so nkoma akefi oba yede ni nyina bro enso adwumade na kwadana ye face Federico Valverde wakodi nkoma wase ne bana ye face Benicio wono ne idol pa eye Vinicius Junior wase ono Federico Valverde aside sempo no we professional player osi akan edima Real Madrid nyina mu no ne bana ye fense Benesia wase ono wonhu ne se oni papa na ne idol was every time Bia Real Madrid bebo Bia kwada we ba stadium was obehwe Vini Junior enti wo join show no live on Facebook and say yes Fedi Valverde dan chen and afi company Vini Junior ne akwada na yedi no nkomo no so wa pagya no won wode na sin nsa so sa no so yedi san nkomo no so mo e wo dwumade so na Manchester United so no wo mo so mo monitor Borussia Dortmund defender when I right back on when kanina kebeka so obotu me pa to akwada na fence Julian Ryerson reporter mete and he say Manchester United monitor sakwada no sempo kra bibia betuto din na se Samon betime wram enso Borussia Dortmund kwache akofa sakwada na meeting nkoma Julian Ryerson na bibia so akonkan ewo dwumade zuma bedin nkoma chiro dada so panina je fence Pep Guardiola where head coach enso de Manchester City one what the communicate naba we no eye confirmation madin nkoma chiro dada sempo ne season we ba we ya wo panina je fence Jose Mario Pep Guardiola no one so at the Manchester City dwumade no beguo na se wakopani ba bia tra adwudwe na bodwusem kakra na reporter mete ene so panina fence Enzo Maresca where former head coach enso de ma the international DJ Afiba and Tiama Pie no one a man friend Brajo one on the team na friend Chelsea no winim so panina medi no komo Enzo Maresca a former head coach enso de ma Chelsea team no reporter mete say South Paniway one leading candidate sampo no panina je fence Pep Guardiola free Manchester City me patro Enzo Maresca and
mpanifo consider sample no combat me the cardia cancer Man City team no enso be ma no unim say am no kasa no Tottenham fo bopi no sample no come fa adwuma no na onya na so ni nyinam no pani na tane sa ofa na sample no proposal ne down sample okopiem enso Tottenham Hotspur mo kudu team no na kampon wakofa adwuma no na no so ya kakra fi oba yede ni nyina so sumo adwuma de enso na reporter mete enso free Madrid akache ene sa kwada na je fense we no David Alaba when I confirm me patro season we ba we ya akwada na fense David Alaba wano so be free Real Madrid eno ye nkoma akra fi oba yede ni nyina so sumo adwuma de kese so na Brighton and Hove Albion enso ye player anase we no eye team of England me patro mbo EPO no when him said the ade against midweek omo game bia Wednesday hey enkoye mankofo yo enti boys amobe kofi kese mota kofi kese mutie mi a se ekoba ne se Brighton and Hove Albion bo midweek game na se game no eye Wednesday me patro kwa ye hweye obetimi akwatia Brighton and Hove Albion esanse womo atimi abade e kan se we no 26 games enso ewo Wednesday midweek na out of 26 no omatimi alusu 13 abodro 11 awini just 2 enti masa Brighton and Hove Albion na meti omo nkomo no se koba ne se omo bo English Premier League na se league na midweek Wednesday me krada won happy show day to all Wednesdays bonsa na se koba ne se mpo no koba ne se Wednesday na sa game ne koso a me pacho club je fensa Brighton and Hove Albion ma wini just 2 alusu 13 abodro 11 eno so ye koma e free a hoba ye de nyina so somo e wodwuma de so na AC Milan ye club omo so Italy reporter mete and se Barca defender akoda we your friend said John Martin now you say last season Barca fans need carbon brutal omo game against International Milan Inter Milan Champions League semi-final return leg no and no shoot toja enso gishepe meza ono me patro akoda we wo bokafu rob brutal wo hwe brutal Barca fans carbon reporter megada and say AC Milan fonso enso shocking interest akoda na your friend said John Martin mu na nkoma mete enso the free Barca enso head coach your friend say Hansi Data Flick no wase wo didie wakoda we mu wono obetimi atene akoda we enso be ye professional player na sempo no world class player esanse prospect akoda we kita no ekwanka na so Barca mpani for de Barca say omo hia sika so bia okrodua mu a omo say anka be ya anka Hansi Data Flick ntiase na akoda na ye fense John Martin say ade kan se we no AC Milan so omo pom betimi pia akoda no enso da koma AC Milan no so eye nkoma akafio pa medini nyina so suma odwumade enso winim South African Cup anase we no African Confederations and African Champions League no eno mbedi nkomo ma say na 1 PM draw ni toja na next season me patro Champions League and Confederations Cup e ball enso Africa no oman na je friend say Egypt ombenya 2 anase we no 2 representative mechira 2 clubs enso be free Egypt waba enti yakọ Champions League at 2 clubs sanso na ba Confederations at 2 clubs oman bi so ti say Morocco omuso benya sa slot no sanso na Algeria, South Africa, Tanzania, Tunisia, Angola, DR Congo, Sudan, Mali, Ivory Coast and Nigeria tenei wo share Sudanese League enso etimi nya 4 slot enso African terrain oman bi so ti say we no Tanzania, Angola, DR Congo omunyina wo Sudan okunpo no omunya 4 slot our African terrain no my konkro Ghana ye friend the Brazilian of Africa ye friend who say football nation na mpona ho dieting sample ye timi nya 4 representative enso Africa so e dia masa empanifo be momoden no matoto niam encommando do na wa nanso emre kopa ye yensi form na yemfa ade kan se fisa mboso no enso emesomo DL Power Sports. Right, abusia ye gusua sinkonya so makacho haye dia 106.9 mega so emre wiadu agude mu nsama na gusua de somo no makacho kan ketesi Lumba super trans say dia wa madama omofa dwumade ni nyina oka anopa uba fia ye nyina abubo bi won ye ndidi krampo anopa breakfast ko nya ni nyina mu no ye timi bolumba super ni esanse empanifo anasa doctors amati asese nsuo de enhu hiama ni paduane papa paitano paidie uba piem from Godfather me Godfather
Mr. Hitman so anopa bia no nya ne Lumba super sin nchen se show ne koso no na obubo bi sanso na DJ Mario Power to the bumper wo bobi nyina ofa nhyaba kwadwo sami bi mu nyina bobi won sanso na panina je fen se we no eye DJ Ziggy Ziggy shows Obia ofia Obia bubo bia no pai enti Lumba super na medi omo komo enso eche odwumadi enso emra so yemfa afisa mo boso no nsonsom na yen ko eni bibi bia nko nkan dia me pacho enra ukopie so Radio Hospital wo panina je fen se Mr. Catedral Simon Kraku wono eye ade kan se Ghana FA Ghana Football Association ya president sanso na pani koya wa second vice president of CAF wono ne Enquires Blasters technical team nini na itu join show no live on Facebook we bon say DJ man report to the bumper the image na go enti omo call Radio Hospital so we no air cost stress won ma me fo na wo ma wo foforo no won omo koyo ma doye e ko mo moa enti ya ba ward bia maternity ward wo ba bia yenua ye ma me no ni yenua ma omo wo no won na se yankopon boana wo so asundwe man panifo we enso me kire Mr. Keto Kwaku enso ne ne ntaraj dade e kan se we na technical team enso the senior soccer team the Blasters of Ghana omutimi ekoya adoe kakra enso ho no ye nkoma efiri oba yede ni nyina nso ema odwumade nso na pani afense dwe no eye Mr. Kwadwo Adem Mensa wakwani nkomo wasi kotokwane house game e hweye last week Sunday ade nkomo bebre aban ade nsam enso abakrumu ano na menu kasa yi se ene Mr. Hitman, my godfather, when see from Anya justice to Bosch or Shea, my dika can ewo Jumadi and said demonstration chepa and subesi game na midun komo or penina your friends and Mr. Kwadwo Ademensa couldn't come say league no standard no from Kumasa and Tekoto Konea so for game the El Clasico and I simple the Ghana version of El Clasico no was say standard no from Yenti opening komo. Very, very low. It was a very painful match to watch. I think the standard of football was low, very, very low. It was a very painful match to watch. This is not because Kotoko lost. Let's be real and let's be objective. If these are the two most glamorous clubs in our country, and this was the game we're using to exhibit the standard of football in Ghana, the conclusion for me was very poor. I mean, yeah, Hearts played 10 against 11 and didn't concede and all. You can write a script around it that may look like, oh yeah, that football is solid. But trust me, this was a very difficult game to watch. Very poor game to watch. And I don't know if you spoke. Wey your opinion your friends Kwadwo Ademensa na ono so edina no to ta ade kan se kotoko na yasofo game no wase na ball na hwe ya esanse unhu tactics unhu player bia wo hwe sempo fa ball na se wotimi ya nwade ana sempo no fans timi boje ne so na de Muhammad Kamal mo ye wa kire o go post nim na se ye hye kotoko ne de o se na se standard na sempo no ball on the day team two clubs wey enso selema fans no na masa ani nyan won en konkan eno so enkoma wo pani no opani offense Kwadwo Ademensa di ye yede ni nyina susum enso adwumade enso na 11 wonders PRO ayo opani offense Steven Boama na sese ope krumwa opani anase PRO fo ni nyina de tese obe ansa questions ano ode pa opani we 11 wonders club no sese yi omomade mokọ enkonkan kra after week 22 menoka say still na omkita 9 points enema enkonkan opani we akọchirechirem wase born the boys in bo nemum enema baku mienu bi ana enko so ewo club yentie Steven Boama. Well, a loss is never something that somebody want to taste. So in camp, the boys are eager to make it right next time, and so each and everyone is just down, but not in a bad way. We are down because we wanted to make it right, but just that it didn't go our way. And so trying as much as possible to come up stronger. Wey yan komo opani friends Steven Boama Piero enso de ma club
your friends say 11 wonders say kodi ye dini na so somo e wo dwumade nso na over the weekend Mota Guinness Women's Premier League ni toja na results and so say na hon komate FC Savannah Trafie echi Dreams Ladies abo na academy and so team yenu Kumasi Sports Academy etrefie ma ampem da kwan ladies akobo ma academy no ma timu baako na for sure Royal Ladies no etrefie chi Prisons Ladies and so show ma academy and so team yenu ana Northern City Ladies no ana say we no Northern Ladies omo so ehye baako Northern City Ladies entimi ante na Ashtown Ladies and Tamale Super Ladies no game no so and 0-0 way and so radia cancer resource etoja we no Mota Guinness Women's Premier League Northern Zone ho yeden komono so na kopie men so league standings say na hon komate ampem da kwa ready kan after week 20 and say we no after week 13 no me kire say o about 13 matches me patcho mu kita 29 points FC Savannah so ekita 23 at the second position na Fosu Royal Ladies ekita dey kan say we no 23 on about 12 matches and so ekita dey kan say 23 points what did that third position and afa kwampo Northern Ladies and so about 13 matches okita 18 points what did that fourth position I say on a club on so kwato kra no we no Kumasi Sports Academy about 13 games and so kita 11 points and also the efri ade kan say we no Mota Guinness Women's Premier League Northern Zone aso ba yedin nyina so sumo dwumade nso na our Southern Zone no me patcho say yana hon komate over the weekend games etodwa no results and so say na community Oak Ladies me cha asufo kuma no omo trefe opobi mama club ye fence Army Ladies soldier former no ekotwi form so eka ba komantimi ante na Jonina Ladies trafie Emma Ladies strike kotwi form so eka mienu omo timu baako ana fe compono Hazakes Ladies omo ni bobo papa sa mawi omo she poly nsia Emma Halifax Queen sentimi ante sanso na Police Ladies enso she baako ma Epiphany Warriors sentimi ante na mpacho Samates Ladies no enso she baako shock anaso mo no Samates Ladies ehye mienu ama soccer intellectuals enso timu baako na Southern Zone no say na kopie mo league log na enonko enso enkomote me pacho after week 13 no say na community Azakas Ladies ready kan ekita 27 points Army Ladies tosumienu ekita 27 points Epiphany Warriors tosumiensa ekita 24 ana Police Ladies no etosunan ekita 24 na se ono me pacho club your friends Halifax Queens omuno mutwa to after week 13 one about 13 matches ekita 6 points ano enso yen komo free ade kan say we no Mota Guinness Women's Premier League Southern Zone aso ba yede ni nyina so sumo dwumade nso na me no ka say Ghana goalkeeper number 1 goalkeeper Anna fe kompono has to phobia never say die until the bones are fully rot omu goalkeeper omu captain fantastic akwadana ye friend say Benjamin Asare for life is our life won Benjamin Asare na me di no komo say we no EA Sport enti boys na mubo game no champion Kofitela mo EA Sport na me di omu komo PS5 PS4 PS2 mu nyina no say next season mu Benjamin Asare o say o ma feature in 2 months wo kofa ade kan say wo ball liga wo betimi akofa akwada na fence Benjamin Asare enti Ghana yenso yetimi anya akwada na fence Benjamin Asare na omutimi man 75 rating masa akwada na modemo konkan enti wo be say ni age ne da form 32 ana overall rating is 75 ni position wa goalkeeper ana fe kwampono ne foot na na sempono nine na ode bobo no ne natural way no ade kan say right foot enti no so kakrefo na ne tent height no 188 centimeters ofri Ghana enti ni date of birth ni na so ewo ho na real face almost wo ntimi fama enti nkofo na ntimi amfa ni real face ama enti Benjamin Asare enti champion Kofitela mo no pa mu ti a mo na mpempi mu type game PS5 no next season we bon sa akwada na friends Benjamin Asare tu betimi akofa no na fe no league a wo bo no watimi ama na da go post nso ma no yan koma fi oba yede ni nyina so sumo dwumadi nso na ewo Mr. Keto Krakwa so no me patcho reporter mete ene se we no ade kan say national under 15 girls we no strategic agenda eno emaya no unse nansentem o lanche say o league no so na opani no so ene ade kan say esco
members nyina nso kwa asetena sese omo hwe ntotoya ebeboa ama sa league no mekira Ghana emaba no under 15 hawa yebetimi nso aboa na ese omo nso modern boa konka no so eye nkoma akefi oba yede nyina ma na Mr Hitman me godfather wenya betena se coffee break na ye over wakobo Lumba supani bi agune bu brutal ntino yemfa last story ne nso so ne nso so akwada na efese NS nuama wono esi akan enso edema Ghana ye Ghana Blasters ye player ba ko pa no wonim se akwada we woko praye na ye esi ade kan se anterior cruciate ligament sa pra we upra etimi endu ka yempo no ubo no baba biem mpo a ubonza unsi udadam and the reporter meeting say good news ni say akwada no was start at touch bonti o join show live on Facebook abon say yes champion when a DJ man report to the bumper the brand no and so to so was start kick ball say was start ye trinity ye be hia no e world cup and command dem akacho nka dodo na wa now so Mr Hitman me godfather when ya tenase na na de webe na ye be wie show no na wa prepare chire anya sa demonstration be si fia no na ni nyina mu no Mr Hitman de emigini di mo betimi I wonders be brinti godfather yam fancy yam fancy right mami ze me da say Anidaso Wɔhɔ Obia Besma kadu say man bizeni attending kana agudi mo sama go promise somebody abakanka to see Lumba in supernatural mineral water coming up next on the show. Mo wakrata ni nyina ba bedru na pay. Oko DLFM online.com I also betumi akenkan bi. Asanso dey Facebook page no so DLFM 106.9. Now we are live on Facebook o ba share link no. Na for fufuro bin so. And to me hwe bi na no pay. It's time for the newspaper review segment. DLFM 106.9. Shraba Kojo Sabibi Atnas Kowa Krata Emboswo Brainy, all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. And Anopay Samibi Atnase Mehena Afemima in Shraba Kojo Samibi Akwaba. Kojo Maje Bibia Boko dear. And it's a beautiful Tuesday morning here. Sure. And we are staying focused, we are staying positive, and we're making sure say and Tuesday will make us closer to our goals. Not just say Bibia edina nakwemo kama. Mino sana pay ko wakrata do don just say ni nyina ba. Oh aba. Yes, and anopay krata ni nyina ba. Just say Bibia edina nakwem. Sure. And anopay na medi nkomo. Nkomo na me ne atie for and say. Kodwo wonim se kotikoka. Ebokuru. Oh yeah, sure. Kotikoka wo hoi. Anase tika kire wo hoi. Eyade a ebokuru papa. Obi wonu ma waya ma obi ehu no. Obi antumi ma ne nchen biem. Embeka na semo fa nkyere no. Kodwo wonim se asem bi wonu ma ye ka kire ya so. Ye nka nkyere ya no. But asem wo beka kire no na no ebeka. Oya panimu nti ne aba wo nchen abeka ya sem.
abɛka hintasɛm abɛka sumasɛm de akyerɛ but at the end of the day obɛgye ne bɛdi nkɔmmɔ no na sɛm a no ne kɔkaeɛ no na ɛda abɔnten sɔfo bi ɔno ma wobɛkɔ ne nkyɛn ne bɛkɔdi nkɔmmɔ bɛhwɛ no afei wasɛm no ɛda abɔnten ebi a wo nkwa na ɔne wo susu ho nti sɛ wɔpɛ w'adwenkyerɛ nti ɛne wɔbaa wɔ nkyɛn bɛka ne sumasɛm ɛkyerɛ wɔ nti no sɛ wo ne obi di wo kukua mu nsɛm a I know you're very, very careful. The kind of people you share your secret with. No, you're careful. Because I don't in command or pay near T4. Yeah, boy. Right, Black Obra, I'm not no pay na yen chain a T4 muti. And I am fancy. And I saw met Wonka. Oh, yeah. No, I said before, we starting newspaper review. No, and to sell us iPad and happy. Into so and yes, iPad and I'm a pay. There be some say into somewhere. Yeah, but me try say pay. Him. And yes, iPad and I'm a pay. I know cross also per iPad. And this is a tablet. Until they you when you and I don't know until they your stories in your stories in what shall me say and I need this. Okay, could you boss me say no? I need this one. Enti omobe shema no your presentation. No, but you said on radio and said before best starting news. For now when I just want them want them to be here. No mo nyina witness. Okay. Say yeah yi miti no. No mo nyina wa ha. Okay, so you want pa dance for. Pa dance for. So mo nyina ba bi na kama. Okay. Opa dance for. Pa dance for. Mate. Enti nkomo a me na T4 che ye no kojo. Enti no ye na ye T4 na sesere na make no. And ade ba ko enhu hia. Enipa bi a wonni di nkomo na yesa wo hwe ni obi wa no kan kokko mu asem a. Enka akogina bonten efa megaphone ebo ne dawuro kura enka mfaso go so. Ifisa kan wie ya no ofiri ho na akiri din. Enti eba ne sai ha adwen. And ukukua mu nsem na ye utumi akita wo. Enti se oyo obi akukua mu nsem entimi enka ukukua mu ha adwen. Ene asofo ndodo na akura no. Obi kaka na hia asem a ye ne kukua mu nsem na ode akode na dance die wa so de. Ebe wie ni ama nipa ne nsem anka ye kukua mi kukua mu nsem no. Ne ne nyina aba emontene so. Eba ne sai ha adwen. Emre mu ne obi bia ye fa ne say invasion of privacy. Se nye bibia na ye se ode ba bonten ye wonkomo bi ho no ma. Obi ka kire sɛ nkomo a me ne wudi me pese obi abete a ɛho hia sɛ wo kam obi TV nyanya ne saa ekukua mu nkomo because o trust wunti no no wakasa yeah sure the moment awa be kana bonten no meaning say what in the kukua mu nsema ba bonten o ma na mra ne tia enti obetumi de wafa mra kwan so na ade ba kwa ama o ma na yetimu no dumpempenso a dodo na ntimi entu saa na mo no so obi ye ne bibia ɔde ne bɛfa mra kwan so ne say ya me ya adwen se o ma no so obi pese odi obi fam na kwan so efi se nipa ne nipa bɔnofo de trimodin saa na ya o man no obi sisi obi bu obi kwase a obi gu obi anim ase na se nipa ne ye na adwen se o de ne fam na kwan so pese ye nipa we nipa bɔnofo ɛna ɔno nkoto ni aka wa asɛm ana ɛnyɛ fine anka me hu se saa na ma no nka yetumi ɛma mra ne ye adwuma a kanema we nyina tu atwa kukua mu nkɔmɔ ye kukua mu nkɔmɔ ɛka mo mienu mu ntem so nim se wuntumi nkura so nipa ne hya so pani we mintumi mo ho ban jaika aha sante se du ba bia ba ha adwen enti yensu ade enye obi akeke na betimi nna du kukua mu nsem eso mo ni da ho free se wudi agro na wa ma kukua mu nsem ho ahia bedu ba bi no betumi akofa o how pi na e de abrawo awa abrabom de yesi yesu ade free ho right ko akrata mo boss wono ade de brewa sami bi atena se right back obra me na sibio na yemfa nchi mu de ma yetiefo mutia no pai efri achinchire ene benche na yenchia DJ Ghanaman butum ewo battery station ho no ma na ye DLFM na so biem ma de hye ho no mu nyina ete yenka anopai sanso na trotro drivers ene taxi drivers ni nyano pai no ye cheche mu nyina wo kokese o mu kota yechi na edwumedi ahodo ni nyina no wonom efa Dansoman Beach Road pap ahodo ewo ho no na chese ne mo doso ene ade hye ho ni tie pa ye de na se na se ma wo mu nyina no pai se wonom ebi edwumedi ede atomum na yenhye kuaka tambo so na se a yemfi emfiri Daily Graphic okunini kuakrata no edensem abetudwa anopai na asem yeso pa da kuakata nanim akrasiboni beka ne say bena headline no oye oswafo no ena hwe man Ghana yansase yakwaye ene adodade atwede amponyankopon ede adomye eso ewo banyim ono kure yanso no ye mahye badwani a wonom ego elembele abato mpesu aso
ɛwɔ atɛmɛntɛm mu oniminyafo Emmanuel ama Kofi Boa ɛde nsɛm abɔnten ɛkyerɛ mu sɛ government begins state lands reforms ɛyɛ prospective ɛyɛ owners to make 70% upfront payment of market value ɛntimi kɛsɛ deɛ ɔmu kyerɛ mu a ɔman Ghana ɛyɛ nhyehyɛeɛ pa aboa abɔ yɛn nsase ahodoɔ ho ban sɛ bɛyɛ a nsase ho mansotwe ne adeɛ bi ɛkɔkɔsoɔ no ɛtoɔ bɛtumi atwa ɛntimi kɛsɛ deɛ ndo ada na mpanifoɔ ɛfrɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyɛ mu a ɔde nsɛm nyina to dwa sɛ ɔman ɛyɛ nhyehyɛeɛ pa ɛde afa yɛn nsa titiriw ɛne state lands nsase ahodoɔ a ɛyɛ ɔman Ghana yɛne yankasa yɛde a kyɛ sɛ neɛ aban bi aba na ɔtwekyɛ nsase no de ama ɔno anaban mu nipa baabi atumi sɛ wedie nkae sɛ yɛbɔ ho ban de ma ɔman yi daakye na wɔnom atɔn no fofoofo nipa ntɔ wie pɛ na wakɔtɔn no dendenden a ne bɔɔ no yɛ sɛ nya asɛm kuma na wapɛ mfasopewa de agu ne bɔtɔm na ɔsoafoɔ kyerɛ mu a yɛkɔyɛ no mu no ɛnya saa na motuo no ɔmbɛsosɔ so ɛma no akɔ so ɛwɔ ɔman bio ne sɛnte no ɔman nhyɛ pa abɔ ɔman Ghana yɛn nsase ho ban sɛ bɛyɛ na wɔbɛtumi akɔ nkan ɛde ama yɛn katafɛta so dumiɛnsa ɛwɔ daily graphic wakrataa nim ɛbɔ amanneɛ sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛde nsɛm ato dwa anano kɔpie mu ɛwɔ Addis Ababa na ɔde nsɛm to dwa ɛkyerɛ mu a adeɛ baako a ɛyɛ paa ne sɛ yɛbɛtena se emiri bi atwam na ebibima yi mu bonsa abrɔfo yi aba ɔba pɛ ɔhwe w'anim din ɔsowura a ɔba ba mu awe ne ho ɔfɛ ne ho ɔdene pam bɛpɛ sɛ mede ne kɔ amanɔne ɛkɔyɛ adwuma ɛkɔsi kua na menya ne so mfasoɔ na kwabrane atumi agye kyakyaw kyɛ sɛ volunteer boot sika ketewa bi na wagya ne ba na ɔde no ama buru na ɔde ne kɔ na ɔde ne kɔ akɔyɛ nkua adwuma no na ɛka ho ɛnɛ wokɔ wiase amansan nyina mu a kyɛ sɛ ndɛ wotumu sɛ bibifoɔ pɔ ɔmo ho ɔden ɛne ɛbɔ kora mpɔdeɛ sɛ ɛyɛ football no mpɔdeɛ ɛne ɛwokɔ France mamu no ama ahodoɔ bi a bibifoɔ nko na ɔmo asi akan yi ahyɛ yɛn saa ne nyinaa yɛ saa mmara ahodoɔ atwa mu a wɔn bɛsesa bibifoɔ de yɛkɔyɛ saa nkuntu dwuma no na Ghana ma mpanimra African Union mpanimfoɔ kɔ ahyiam ne wokyiri mu a ɛdu baabi a ɛha adwen sɛ ɛbɛtumi atena se ɛyɛ nhwɛhan saa ɛme yɛ mɛbu no a wɔne ho ɔden na yɛbɛyɛ nhwɛhan na aborɔfo yi abɛsesa yɛn de wɔn akɔ wɔn kurom na wɔn de akɔkɔyɛ adwumaden abu yɛ akwasea Ghana ma mpanin akyire mu a ɛbɛrɛ sɛ bɔmmɔde ama atɛntɛnne ɛyɛ adwuma bɛbi meman sɛ nti yɛkɔ yɛ anim yi ɛnyɛ adeɛ asa na ɛtwa mu no BBC bio na afei nso deɛ ɛsi yɛ mpo no ɛho bɛhia sɛ aborɔfo no ɛbɛtumi bɛpa yɛ kyɛrɔ ma yɛ nhyehyɛ pade aboa yɛn ɛwɔ saa nam ɔbɔne a wɔnom de yɛn ɛfa mu no mu na yɛkɔ yɛ anim no yɛpie mu ɛwɔ daily guide kɔwakrataa no mu a na woba Facebook no so at DLFM 106.9 a DJ Omalion ɛde ɛyɛ kɔwakrataa no nyinaa to so a woba wobɛnya bi na wahwɛ na daily guide anɔpa ɛbɔ kɔwakrataa yi ɛbɔ amanneɛ sɛ Burkina Faso ɛhɔ nom na bɛtɔ dwa kyerɛ mu a Ghanafoɔ maako nson a wɔnom ɛyɛ adwadifoɔ a na nka wɔnom ɛkɔ akɔfa tomatoes abɛtɔ wɔ manyim emu ɔyɛ o ɛna Burkina Faso yi atuatefoɔ ato ahyɛ wɔnom so akum nson ma foforɔ ɛnan so ɛpirepirepire ɔmo ɛpire no ano ɔde nyi paa a soafoɔ ɔhwɛ ɔman yi ɛne amanwea nsɛnsɛm soɔ onumnyamfoɔ mutaka mobile akade ho nsɛm de aba kyerɛm sɛ asɛm no yɛ nokorɛ Ghanafoɔ kɔ akɔfa tomatoes de abɔ ɔman yi mu aba abɛtɔn na yɛnya tomatoes ne bi adia yɛade hyɛ maako nson atiatefoɔ akunkum wɔnom ɛma nan so apirepira na yɛ na emu ɔya sɛ twede yɛ mpɔyankopɔn adom ɔman yi nsase pa asase bi de a kyɛ sɛ ade pa biara yɛpɛ sɛ yɛbɛtumi de ayɛ ɛfa kuayem na yɛn mpanifoɔ ama yɛate aseɛ sɛ bibini ɛyɛ ade pa nyɛ nti ɛnɛ Ghana tukan ɛkɔ Burkina Faso ɛhɔ ɛne ɛkɔfa tomatoes ɛde ba ansa Ghana ma yɛnyɛ tomatoes ɛdi ɛwɔ mena yɛwɔ asase bi deɛ wɔ ɔman yi mu ɛnɛ mpanifoɔ kyerɛ yɛn sɛ galamsey ho hia ɛsen de yɛbɛdie nti Ghana de hyeɛ yɛkunkum wɔ mo yayayayayaya mam ɛnan so apirapira emu ɔyɛ paa emu ɔyɛ ankasa si yɛtena ɔman yi mu ɛdi ɛho aborɔ saa daily guide ɛna de ama ne bɔ yi ɛde baeɛ na yɛntoa so na yɛkɔ anim ɛwɔ daily guide kɔakrataa na mu na wobɛhu akɔmprɛko Kennedy ɔhene Japan ne mfoni da hanom sei na wɔnom ɛkyiri mu a Ken won't break away from MPP spokesperson Kennedy akɔmprɛko
ne kasa mafo e de sabeto dwa e kyerem a enra da beto dwa se Kennedy akompre ko e ba bete amanyoku fufure befa ne se debase eno no be ya na amanyoku a anka okwa kotu franka e wo mfempem bienu na edodu nwotwe abato a edi anim ne wayi ne ho e de afiri MPP amanyoku nom nanso Kennedy akompre ko nansen ko gina mu ekotu franka se kwakwa kopre eye franketu bredibre e de ama MPP amanyoku no nanso fofu ya ntoata na wadwade abamu a okoye no ne ma ntimi amfa amanom na kan kasa mafo kirim se saa sensema hodo beto dwa endrada na nam abefontenta so no nokro bia nim Kennedy akompre ko onye na adwen se ofri MPP amanyoko num akwakote ono na amanyoko no so sensem anopai aba abeto dwa na sanso na court ahye pokro akrata etoso ensia emu ewo daily guide mu se court ahye se owura bi onkwankwadam emfinhia no we yonkwankwada afiase adenti a wabu emraso ni na ne say okwahye ababawa anasa abaya bi bo say obewa no na wade na ohye ne bo no wanya ne sa ent court ahye se ontua 200,000 Ghana cedis titisikam 2 billion ena obey ontua if we say wabu mraso court orders man to pay 200k for breach of marital promise entimike said ye eye bosha beman ehye oba ne se opese owa no ena obey etiase ena otimide ne hoto beman yi so ena wase ne mire nyina obeman yachi eduru ho no ma beman yi nisulia wanwa no ena oba ne sa adan onim se o man Ghana mra e kire se wo hye me bose opese o wale me na sa wade no odaada me ne wanwade me a metumi atwa damage na entimike sei ode asem no kodan court a court a kire mi sei obi baba untumi enwesti ni time entena ho enhye ne boso obewa no na won nada ne saa na emre beduru no wuyi ni sulia saade a emani tienti 2 billion eyempete sika onfama oba no na fidie onfa ne ho kobo ne bra entesa obekwa akodi afiase na kyena hwe ade a wapin ho enti yakoye ni mu no se wo yoba na me wo fa wo hye mboso obewa me na se won so wanwa me a bedo be court media menye 2 billion meje 5 ana DJ Omaro manka ni yi meje 5 we no eba no sa mama nye ma no nko a ma no so bitumi dada mema ni bisa ohu ema ni bita ema no kura mota ya sa asene mema no mota dada mema no pa be ma no tumi hwe na o mewa bedu no wayi ni sulia eba no sa ye nso ya munyi sika no bi ma ye nso yi nipa enti mema na uhu oba na apena enka nkyere nso person na twempona oh me pese me no twempro onka mewa o no dia wode sama akodi kan tena hoye odo kokotro na abehu se sana wadi nsemu no ombechi watum anaso ombeji sika dia ma oba no fi se wo hwe obi boa se wodi so isi yakoya ni mu no bo hye bia be hye ne Ghana ha bia no ese ye adwuma obia nhye bo mfane hu ni wokurom ha bio enti mo hye no so mema na de bia mewa no mo hwe ni na nche eka mbebo no botunton wajapade nyina na the chronicle ko akrata ne bia ba na okirema sweeping public lands reforms amabwa announce all uncompleted transactions between 2017 and 2024 ensase ahodo a oman ne ankasa yasa setama eya aban ne hye nsa obehu a obi aba na otonton bi di saa ho nsensem basa na ena oswafo hwe oman Ghana yensase ne yakwaye eso kirem se oman hyehye pa nsase ahodo a efiri mfempem mienu ne donson bepem mfempem mienu ne aduonu ena mu nyina omotonton ye fa kweti kwan ne ade ne nyina no ode won kratasem abepa ho ntoma kura kratia no pei ode ho nsensem ede aba mountain eso secondly takrade water crisis to end soon etimika say ono minister edema atwementem tekani takrade secondly takrade ne potem chese go kiremu a sese yidie nsuo hu sensem ayesesra water takrade ne potem ensuo hu aye den pa na okiremu a enche bia bibia bededin nansa ensuo ahodo a eho akwatwe water takrade ne potem no empenifo bepa opomasi bra monka makoma emfanto muyem enche bibia betodin na asomdwe atumi aba yanto aso ne yemfiri the chronicle kwakrata nim ene yemfa ya ni nkiremu the business analyst kwakrata no den samnam
na de ɔde ba yɛ ni Burkina Faso hu nsensɛm 7 Ghanaian traders killed by tourists nti bi ka sɛ de tourists for maako bebre na ekunkum Ghana for enson ade ntira Ghana for ne kwakɔpɛ tomatoes de aba o man yi mu a o makunkum ya de hye yi kwa hu nsensɛm akoyɛ nsimpie kwa krata yi de ho amanebo de aba Sansana Gold Board suspend selected gold buying license application ahead of major regulatory reforms. Enti mi say the Gold Board mpanifo ahyase a woma yɛ sɛ kɔma mo wɔnom tumi krata makoto sika kɔ no woma suspend ne nyinaa nansen ekyiri mu a wɔn bamba yɛn hyehyɛ foforo gu akoma boa sɛ bɛyɛ a adehye ahodo a ɛne nnwumaku a wɔnom etufum agudie no wɔn betumi etu no kwampa so a enkonkɔfo hawo emfa mre oman Ghana enti ubehu sami jamfi me wafase ono ena wada Gold Board adwumaku ano akwa kratai ede ho sensem ede epa enti Gold Board a suspend wonom selected gold buying license application no o ma suspend ni nyina se be ya wo betuma hwehwem pa no man hyehye pa ede egu akwamu ansana wonom ahyase road back bill na kwa kratai abetu anim ho akirem a ene tomato si ene box sana sisi ana kwa kata ne jirim say Ghana loses 5.7 billion annually to tomato import dependency. Katafata somiensa katafata somiensa ewo di business analyst ebo amane say o my Ghana anya hwe kura na afibia yesai sika botene 5.7 billion Ghana cedis. Ene ye dekra tomatoes edi free amanfo emanso edi bo mayimu ebabidi. Tieni yo sika botene 5.7 ene o mayi ye peja edi kofa tomatoes edi free amanfo amanso ebedi no mayim. CAG efon krata made ba bonten krata fete so emiensa ewo the business analyst ene bo amane yi tina kire so man ya teda anka Ghana asase be de de o man yi mu a enka yenyina nim se enka anya hwe kura no enka betimi aboa ma mebu no pi enya adwuma ye enka o man ye tomatoes ye di hudwa ana enka yetumi de kwa amano ne koton a enka nsene yen o man a ye pa ye ho anya ntem na ye butubutu kosu anya ye ne yeto yeso o man ye nim bia ye kro emu oya o nsase bedi ente sa galamse hu nyamo sene hwe gold hu nyamo sene hwe ema ye tem sika botene 5.7 billion ekwa krantus eba Ghana afibia tale me ntwase na hwe meka de yenka emu oya o mo ya pa wo me agura ye di ni Ghana ha no edoso pa ye weyi ye fe ni say agric minister e wo kureyim na mo so fa so pa ni say wo kuruma sa agric ministry no mo so fa so pa no ene de hin da bio na yen sa say wo kurum ha nyina de da ha me ye se ni nyina ye tisika 5.7 billion eko fantus e de ba Ghana bedi na kwa na mo hwe so no mo ye den aya mo ye de opening sa agric ministry ndi part of mo ye mo man eni yengu ne se kwa fo ni nyamo so mfa so de mo tete o ye den emo ye o we yanku ya ni mo emo ya pa hey ye fro ne yanku ya nim kra na yoro kra ho na di overseer kwa kata ndi bia ba no kirema ECG board chair faces brackish over pepene eye contract renewal bid intimika said ye open paul no ena Omega na so hwe inam kanea so papei ne braso ese okọ retirement na homegiem nanso omo ahia se aduaduam ema watimi assign enya contract foforo asombiu ana manfo ne kasa sa bona titutu se aden ade a wasom
wo bra so sɛ okufie kwe wote ho ye deɛn ɛsɛ wokɔ na obi foforo nso benya adwuma ni bi ye na deɛ mu ye deɛ ba ne sɛ ha adwen akɔ akwatra beto abɔnten amanfo bie bebre na dwa a wɔnom kasa ɛho nsɛnsɛm aba na sana mo fa ase ba kon so a ɔkɔhye abaya abɔsɛ nkɔbɛ wa na wanya ne sɛ ya watwi abaya de ɔna de da saa owie ya wanware no ɛna kɔtɔ ahyɛ sɛ sisi yi deɛ Kratch ni ska won ho ye businessman ti no ontua 200,000 Ghana cedis compensation pata sika na mfo ma oba no se be ye kyena bi no so hu abaya na ho ofe na so person ne da on kan chance abaya manager ho person me no twom pra me no de da keke so wate ase a o man kasa nu asema so wante ase enso a nonko hye na boso be wa no ne bedu bebe no be de da saa na wabu ne kwasea de ho nsem so aba okwa kotua 2 billion titisikam na kyena ohu abaya na ho ofe no opena on kan okrenchire no mane nkodaada no ai ho nsem aba na the archives kwakata no so asifom na mo kirem say eye Jihawk any VRCC wado mo ahyase SC Ultra Modern Factory pa Voter Regional Framantem aba enfirijuma be kwaso pa ma ne ma kwanka ma manya ho nsem be tudwa Framantem bibia dedin ho nsem no ekoyi pa na DVL mpanifo ahyase omo de team ekopie mu ewo Bema camp a wonom eboa edudwuma so no ede asom omen ene outreach omo kyerɛkyerɛ mo a monam koti kwanso mo ni license na mo dinsem huno no omo atimi afamara kwanso a mekesiri mo pie mu ewo Bema camp a ko akrata edi da so e the archives ede ho sensem anopai ode ababetudwa na grave looters steal 85-year-old woman's body in Mampong. Oh, ubawura mu ewo Mampong krodua ni mu a. Ebe. Mami bia wanya mfinhia no aduowotwe num. 85 years a. Mami o makosie no na mu no ena nipa yom tututu amu. O makotu. Eyi adaka no de amu no esene kra. O makotu de kɔ ho nsem ayedija ewo Mampong omakwa kutu maame no amu no 85-year-old woman woman no 85-year-old woman the body no omakwa kutu ewo Mampong wo mode kurei emu oya na yenyina mu asante mantem na tramadol peddling syndicate arrested after 500,000 bribe failed entemike said de mabawa mako enan foni de hadom de kwakata no ebo amane sem emaye wonom etonton nubone wo manyim no mommodin a ka bia efri ayamfore eno no wo dunka nofen ebesia ko oboase eye pepiase kwantempo no so na posifo ana no efia de twa mu ene ne meme na so na ye wiase nyina adofo da Thursday no na chese omode eye nubone edema eye bus ibi grand bed bus ibi tenten bus driver do nimu hwe ondo okọ no kwan ena maye de mane ne se omode kwa komo obi ewo oboase ne potemti onye mfa nko odu wo pe na post fe ne kwhwe bus ne mu a ndubone ne hyem ena driver ne ka kire post fo ne se ne ma we ma me bi dia na ode mane no nti on nya onim ho hwe ena o se ne ma me nanka se meje na de na post fo de ne man kwesi o makache ade kye ma mi aba Obia osi Ghana Police Service mrante mesremu ada eye no kre tramadol ni nyina media na munim Ghana de edibina me ni bi chop nti we na ha obia nim monye 50,000 Ghana cedis sikam 500 million monye na momfa enduro ni mame na me nkoton ho na police fo ne se adan je me fi da ye ton no enwa enyimra ye ton no ye nye into mampene mame kese o machi obayi a omna kwagina mna na kwakata edi da so edi archives edo ha manebo edi aba etemu afase me wafase for Ghana Police Service pepiase for mboma baso pam Ashanti South region me damase maya ade poma hyemani mnyam monte sen oma maka no ebi ni monte sa akra 1000 kran ko mbeje openi me boa 1000 Ghana mpo ko mbeje 200 kran ko mbeje ebi no mbeje 200 Ghana ebi beje ne wagya makoton nubone no mo de manya ne sa sika ne mu odu pa 50,000 ma reject mona ye pemo de maye o man yi ya me nhira mo pa
na mo nso so amjeje bribe no shame on you guys say yeah na wo no ankasa kura be request nya wo mpo na de be ma no no be request na ene face kabere na yenya we eni mguasefo gumanim asesa ye mo maye omaye adwuma pa ne mo mabaso ma ya de nya minhira wo no minhira wo pa na daybreak de aba afanyo maken na nani abire o kire mu aban wone Ghana koku akuafo no edi no nwonwonwo pa sa ha ka ta watwa akuafo no wa hwe mutire hu mfu nwunu papa bio nti omosre ene wonu munya bomoden a na akuafo no se umpo wanya bibia ma wase a monokro no ebudada na abare de atwa mu na de gye no wo de fo no ama wo nom na wo de na de to so mpo nka de yiwa de na pa se wabo akuafo yi abre wonu musu bo sha se nyina wantimi anyina ne nso wasen afa paso kafe eyi akuafo tiri ho enwi nyina firi ho saa de enye enti akuafo nusu ti wonom onimnyamfo mahyebadwane edema de hia wonom egwo efutu a odokura ya nso ena obadwumaden se domkuma mahyebadwam wonom pano dini Alexander afenyo Marken onimnyamfo na de nsam yi edeba emontene eso yefiri ho ne yankoyanim yemfi yanim fankyire mu ewo the National Forum or the Biaba the National Forum koko hu sensem ya koko sector tension ekuyafui omu kirem se broken promises and political spine timika said ye ekuyani bi na ode nsa guniti na wabo danger power de krojan boniti ahyebie na be hu se amanfo tutukoko hu omo egudi koko ekogu aboya wonom ebo ene bi mu su etiem ebue yawuo enti yampa yeni ena Ghana mampeni John Dramani Mahama enti waye sei ye bosha hye enti can't mean the simple ankadada no mpo manenka ho ekuafo na dwapa omo kirem a ekwanya Ghana mampeni John Dramani de omafaso no eye omo ye pa ne senti saban yansesa na adwen na wamfa ebudada na odema wono na amfa ma wo ma wo mekoso abogem efrise eba ne sa na omen penifo enwene ekuafo ho emfa ekuafo emfa nya hwe ho sensema no pay aba abetudwa na NDC amanyuku no abata wona makwakoto Ayawaso East no ho sensem na ye pie mu kire mu NDC Somersault at Ayawaso East ho sensem na ye pie NDC amanyuku dodo na ema mpenifo ni bi kire mu a ekwan wodo mo fa so eto saa ba no Ayawaso East no amfam na kwa so tinka be ya mpenifo entwe wonom edibre ensensan na nka ba no babanja mampo mo ma ne kwan ebi mu susu kire mu se sisi ade wo mu nya kwanya nkoto aba bio enti ono a ana onkogire mu a eni akoye nsempi na kwa kratai ede ho sensem ede ababetudwa yempie mu ewo the source kwa krata no ede bia ba na Obama ne say MP files right information request at OSP for Ken read notice letter MP files RTI request at OSP for Ken read notice letter etimika se de nkrata yem papa kisia jaben echirima ode ekwa ese kwakwakofa yem papa akane oman Ghana oswafo na ohwe sikasem so kenifuli atade aba oman no chirima opese wonya sankrata ne bi kenkan wo hwe efise ba ne se nene OSP kisia jaben be hye bo pemisa American kenifuli ata Ghana fontaine nkan ya fene pa enti opese ohunu se asem ne ye nokre anaso oboa na sa OSP aso ye ho no no daso a ho menem se nka sa menem podi nka mawi o na sanso na miame wo fase Democracy Hub Bemba Becca Oliver Vamawo ochiremu a ode nkrata kwa dan court na Ayawaso East by election no mpenifo ntwensensan na yetumi ntina man mu manipa bi sabi emu mra so saa ewo mra wo mu wode ewo manyim na matumi atena ho ama wo madi sabi nsem hunante saa na mommo makwanya kwakoto abade a na eso ma no ye de nem edi agrunti ode nkrata kwa dan court na Ayawaso East abato no wono matwe asensan Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Frankatini Edema MPP amanyuku no san no kran so yo mampani dada be de akire na wo kire mu MPP pese o moden a
na wɔnom establish policy unit enti we de monhya no nso policy punch hye pa mo pese mo de ba na de bua o man Ghana ene amanyuku no wo mba ba hye pa etimi asi policy unit de aboa amanyuku no hye nyina eno so no pay ko katai de abam sanso na former radio universe wonom ba ninja Alhaji mekesei onyamfinhia no edusia miensa 63 years papai adane nsa benkum so a eno so ayawra hosem de abam radio universe wonom former manager papai daya wansore ebiu ano so akwakoye awrahosem ediama oman Ghana yempie mu ewo the dispatch ko akrata no edensem kakraba bonten okirema there is going to be a reshuffle soon NDC fifi kwete ana okirema enche bia omampeni obeye reshuffle pa nipa ni bia nya dibra chese omo hu de omo fa dibra ne nye ekitakita wonom saa yehu omo so mfatu emfaso nti no ababayen sekiremu nansenya aban bayen sekiremu nansenya reshuffle be koso nansenya sanso na Alhaji Sadiq of Radio Universe passes on eno so yaka honsem akane openipa no ye general manager edema Radio Universe na papai ada nensa benkum so a akwakoye alhosem yipam sanso na IGP tete yehono creates a backlog of over 12,800 police promotions in Ghana a posifo a nanka esese mbo modern a promotu onom a naneman konkan emfama wono no IGP yempapa posisa hene Christian tete yehono ba yobodwumaden a enipa mbeboro eye empim dumienu ne ha nwotwe na obo no homoden etimi promotu wo munyina ko akrata edin da so the dispatch ede ho amane bo no pay ode aba na amanfo akase kirim se napo akane na oyo manga no swafo hwe humasua so esanso ebeye oswafo no hwe manga na eye yen hone ne sensen so mekire former energy minister a no kure ye akane okoye frankatuni ebede akire edima doctor Alhaji Mahamudu Bawumia na mu chema ni mia Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia onsi gina na Ghana fugo hu titiri ni MPP amanyuku no dodo na akondo se omoso ba kotu frank akoye omampeni running mate ni bi odina poko anase wuja no kwantimfi ento mu bisa odina poko bi wa anase wuja no ho na esini na po odina beko ayensemu ose omampeni da ni mnyansa se no omampeni bia kwa me nkroma kora me bobra bia we wa fa se na po yi be feel ni pa o ose napo MPP for feeling ni pa omo gine tumtu napo ba ya monka chance onsusu nkasa ba me ka 2024 abato no ya eso ondose obi no nkasa atimi ankodo andose NDC ni yes ania ma na sa menim aya na onto no boe communication dey so onto bo as na we ntentama sometimes one fomfom ohu ti ya mo ne nkasa be mane ni hia mo mfa nko se ono na ode ne koye na se wa wini na yi ni sign de ne babru se na ponzo no ye mpi enu nti na ma no resign ya wanko bio no wanko bio ndi ze manfa na nko a ma ha no pa nti mo mfa nko oye good na po ene won sensem na bai nti na po se o mede be ko so mfa nko ye mfa daily search like ko akrata no enso so na Sami Grape throws hat into MPP chairman race. Etimi ofase Sami Grape na nani abre pa MPP chairmanship position na manfo ani abru. Na sana na metese o mo se chairman wontumi kwada wa hwe obefa ne fala. National chairman Ashanti regional chairman de men MPP. O mo kire ma ade de wa obefa ne fala. Nti manfo so aba wa ha ne ade ade. Ye hwe de obedi nkonim. Ghana fo a omokoto tomatoes Burkina Faso ene omakunkum wo mo no enipa nson ne kwa kata de ho amane body aba ewo daily search kwa kata ne ma no pay ene ho sensem ababetu dwa nti nsem ne de edoso pa nanso ebrenti yenyina we sine fa kwa kata mo boso no yemfa ni nyina emfansi na bede ba ku bi aba wa ha no mehwe na menti free ho no na bibia entumi konkan na yenkɔ yanim na first birthday no me wa fa se boa me na memfa awode di kan no enko emfama
me wo fa se ne den ede Emmanuel Mr. Emmanuel Amponsa Sapon oye adwuma wa Manchester South Education Directorate Logistics and Supply Officer nti we Samuel Foliboaten ene wo se yemfa happy birthday Emma Mr. Emmanuel Amponsa Sapon oye adwuma wa Manchester South Education Directorate obomode abo adwumaden wo Logistics and Supply honom no abo adwumaden ti Samuel Foliboaten se senior yam kanche Yankopon se onhyira wa woda no onya ne sonko onfa onfra domu ekwa domu nhyira ene Yankopon emfa entom wo na di hobio ekọ ediama we di enipa na de baaye no no ankase ekirem say to my beautiful wife Mrs. Veronica Ejapoma, may God bless you from your husband or say kweku Kesben Media inti o say kweku we adwuma ewo Kesben Media o kirema ne wife ne ho ofe pa ne ho ofe se ne oba bia wasasi so na odon pa enti Mrs. Veronica Ejapoma Yankopon hyira wo no awoda no wanya ne sonko ukuni so odo pa so befo wachidie Yankopon ma ne mpa no la lai wa ho ofe ne se de wuti ede adea enti ya menhyira wo no awoda no wanya ne sonko kura no mpegya wo emfa mfiri adomu enko adomu na last one no efri senior Killen Twanchen na Master P chiremu a happy birthday eko ediama eye Wintima na Wintima ye teacher ewo Ebenezer Senior High School ewo Dansoman enti chiremu we eye happy belated birthday eko diama enti me wafase awuden ede Wintima enti me wafase we de akyerɛkyerɛfo no mo kyerɛ de nyina ene wawofo Bra George ene afia busuafo nyina kyerɛmu a ene yo birthday so twede yampo Yankopon onhyira wo onya okese pa nche kyerɛ ana teacher ni adwuma na wo ye no Yankopon emie wo adwene mu se be ya wo su benya bi na wo de akyerɛ ye mofra Yankopon enhyira wo da no onya ne sonko so happy belated birthday eko ede amount Wintima a wo ye teacher ewo Ebenezer Senior High School ewo danso man we every Master P London ono se yemfa wo da sonko we emfa amount senior yemfansi right quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no ye beto aso twen ye besisi a Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia punama. Fe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. A fe sheshe DLFM Plaza Hotel. A tra kwine a walk abotan so any atichem ya ninina oko for dia. A brin so be huyen wa herase. Ye ne fire service station no in din hwenimo. Se oko adenta. Yo frafraha ubetumi afreyen o homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana fwe yatia semdene Abi Beck Enterprise eden yamba papa bo se banentade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abi Beck Enterprise ye wa mantade ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwadantade bi a wo peni nyina no eye Abi Beck Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abi Beck Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina eye
Abibek Enterprise. Abibek Enterprise and the bail aba ne wada from for. Won so bra betubi na gisika gu botom. Yesi adepa and the tone ho. Ni nyina wo Abibek Enterprise. Hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok at abibek.bill. On Snapchat at abibek_. Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and her excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western hip live music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insuo basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anejun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se jun so bia ense nsuo ba se ojun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekekaye eya ba ojun so no mu enti pa Amuzu P na enum e die na chika sei anase hunam na ya ono so nko pa Amuzu P nonom bema so a otie mi a odwon so emu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture bema bu ha odwon so wie na bi akam go behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese bema dwon so na moja di akireba enti bema dwon so a ne dwon so moja di akire no ko pa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwon so ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nsuo totoro efri bema no oba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi bema na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se uhwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor mehwe ano ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa Amuzu P no nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwe apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia Amuzu P Herbal Mixture Dr. Amuzu we midun so wi a na se jun so ni bi tamayase the same Amuzu P no ene ese edi se adwuma no ope doduo na atudi a ewo herbal shop biara mo ewo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na ope atudi a no ba yaso ye na otafun hia so Amuzu Junction be Moro Market no tafun hia so Amuzu Junction be Moro Market so Kumasi a no akodani herbal misi herbal pedan ko mu tu bi senton bi Accra mu ko kanshi draglem mu bi sana na bo wache Kings Walk Repash na Tinate
it. Opa Amuzu Puse Misebia from number 0247 776743 0247 77 67 43. Amuzu P Heba Mixture. Mauji Hiochalo. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
na mo matria say na me TikTok no shoot ko say me ya na waje no ko na me dream say ya na ho change na wa fair change na me jimbo say o me one billion kwa no be the one city ba no ni niko 50 p4 na me tipo say me ma sem dia puto say be me dia te la kuma dentino di mi ti tu si so wasi le mu se ko treko ni produce ya me mo ma ko guru me sa me de dato say na me ni daddy de diko it me go so no me for you me so ni go me for so no me more baby go wa to ya dia me jimi do Aza baby 13 minutes after 8 and it's still your breakfast show and that's what Obia. I'll pay my minute when you come crack give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. Imagine now so. I don't need to give us speak up sauce. And they give us cold capsules about very, very effective for waist pains. Coconut to our mind and how I am team how what do not? I give us cold capsules about papa. Give us about Michelle. I don't know support your immune system now. I could tell malaria, typhoid, and I feel jaundice. Last Obia pharmaceutical shop will be a Benya top. Number Pedu to from Pedi 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar shot. I experience the ultimate in the comfort and luxury in the Fosu Plaza Hotel. Before we are the Chimna for Butan, so I would have read your salenta for Frahab. Open baby at that hall. Comfortable, luxurious rooms, event grounds, saloon, papa. Now, what do you Fosu Plaza Hotel? Swimming pool for your realization. Ready, your home. Services in the air, come up. I'm in from Benifona Messing Fama. I feel fresh. 0530 04 58834 02079 79461. The Fosu Plaza Hotels. One luxury meets comfort. Dr. Mponsa Heba Hospital. I was Spinter School Star Bar Stop Udu Honoma. Obusa Dr. Mponsa Heba Hospital. Stroke connected to malaria and hypertension. The last stop now. I Dr. Mponsa Heba Hospital. I want your number one stop for all kind of diseases. I was Spinter School Star Bar Stop. Yeah, do my Monday to Friday. French Juma for Doctor. Number 0243 110 875. Dr. Mponsa Heba Hospital. I really now last stop on the hall. I'll be back Enterprise. I'm in control. We've got wide range of clothing and accessories. I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. So look no further. Furniture hall. Your bags, your bed sheets. Our pillowcases, tracksuits in India, Kikaunina, and Chadapa Papa, I'll be back Enterprise. And I check right. What Domi Mental Top Filling Station 053 812 9775 020 815 6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. 1 billion crown, no be the one city bar, no name, Nico. 50 P4, Name Tipo, send me ma send their puto, send me media to la Kuma Dentino, di mi T2 Siso. Was it the Muk Secretarico? The produce ya me more. My whole guru men some de dato. Tina me need that the Dico. I bet you have friends and I see any discussions near the brow. Join you live on Facebook. Who I share link, you know. For being so to me, I should be on a page. Well, I'm the social good morning and come on, Dr. Big City. City, I don't pay what to say. City, City tickets here.
106.9 anɔpɛ anidasoɔ ɛwɔ hɔ dwumadie no ana wo nso wogu so a wotie no join us live on Facebook ba na afei wo nso wahyɛ link no ama foforɔ bi nso atumi ahwɛ bi anɔpɛ nhyira ba kwadwo same bi atena sɛ Besma kadu sɛ bɛjoin yɛ na afei tim no nyinaa join yɛ na anafei nkɔmmɔ ɛwɔ hɔnom no yɛdi saa nkɔmmɔ no and anapɛ nkɔmmɔ wɔ hɔ papaapa ma membu sa sɛ woatumi anom nsuo wo nom nsuo a ma menkamfo Lumba nsupa natural mineral water mfama Lumba nsupa natural mineral water ɛyɛ nsuo a ɛyɛ kamakama paa bɔmmɔden asɛ bɛma wo sa ka bi dwumadie bi a wodi apontoɔ bi a wotoɔ no wohia Lumba nsupa natural mineral water ɛbra so yɛde discussions no yɛde brɛ wo Of course, we are all involved in building our motherland. We should arise, Ghana youth, for our country. The nation demands our involvement, so we are all involved. 106.9, 20 minutes after 8 a.m. here. How you deal? Ohaninsia, Echiponkro. And I come on, I was here, the papa. Come on, oh, papa. Bismarck, I do say, man, bizarre, Tanase. Confitela is said, and of course, in Shraba, Kodusa maybe an pay. One also atenase wo join here live on Facebook no wa share link no mo foforo bi nso etumi ahwebi ene anapai Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko dia nyame adom ye gina ye na so mami say Bismarck man anapai ma chen Hitman, good morning. Inshaba kwadwo same bi kwadwo good morning. Me Josu senior Bibi aboko dia nyame adom ye de nyankopon ase papa you kukremu and I can see anapai you are enjoying Lumba. Oh yeah. Lumba super. Super ne de chairman. Sisi ya omani mu de DJ set me dem. Aha, Lumba super. Sisi ya ni nsu aba. Ghana fo mfa ni agro. Mu de sa no manam. Enti adope ne ye kanfa ma Ghana fo a mokom nwuma so dwumadi ahodo benya hofo ofia ni nyina no. Lumba super. Bo mode na wonsen ka bi. Na dwumadi ahodo a wodi ne fadi. Na behu se yes nsu no papa ho honom we nya nkonfo ne de ni bia enya mu de ni bia o dabi na no nsuo bia me kom na ye openi nya me nkwan ka me fe me ho e de ade a we ye papa adwene ye ho nsuo a wonom de se wonim kwaye mu nsuo wo ye obi a wota akokwaye mu a nsuo na those days ne wo be ko na nya galamsi abre so ne bon sa ha na tia gum na wa de nsuo no gu wanum na wonom atum se yes nsuo na anumi so we dey do promotion ene ye papa de agyan na do kromu nsuo ho asem ne ye kan e de se hina mu nsuo ne papa de giant Lumba super ne de ene Ghana ba bia ebuso ma nsan ka bi tiwe enyomo de ne bia da bi nyomo de ne bia nom kakra mo boba ko kan mo sambola aso Kofi yanka ne se Lumba super yanka ne se mokura wo bo ne se guna right 22 minutes after 8 a.m. here and we are here to do serious business and come a ekoswa me pese ye cheno ya de a ehu hia papa now and chair here for some few days niye and yet say videos be trendy on social media videos man na make ho asemi Ghana mabawa ladies one videos aliki no be because the videos ben ye kan ho asemi abrantia wo free Russia be piem wo Ghana and dwumadi a wabedi wo Ghana no ahomte eyade a ahomte papa ba na pe me pese ye di ho nkomo se wo be free di kuromu
beba na fe oba be yusu Ghanaian ladies and as a Ghana mba and one funny thing they say a man na one one be the die no e bi kra ya warfo a one one be the da rough sa ekoni kurom e ba na say as wo man ani abedu sabre kwadwo fa mic na na fi mintio brako bra me na se na no pe mfa ncha kese ma watiefo a ono mutie won nsɛm we no ne ka ɛyɛ kanapa na mepɛsɛ meto me bo ase na mebubu ne ma bim ma Ghana furu hu no de ekoso o manim ene ne ma hodo a ekoso efa sa aba mu awe ana sa brantia ne mutu a obetu ye e wo man Ghana mu DLFM brako bredi kan mesre Ghana fo se mayen encrucify ye ma no ma wo mo kwaka sa atibianum ana wo mo kwaka adwamu efra sa broni pete ya obo man yi mu. Excuse me for my word because when you di obedi ye na ono aboa konkon sekipete we don't foresee any difference bia wo. Intedi ka mesre Ghana for say amaye mu ye mofra no atan intentem sa na yengu omo ho fi. Ekeme akpoye se wokwa be fontentan no so a neoma ye hunu no in fact ano odene ena ma ya ndodo na omakwa sa atibia ni mu no ebi kura nya nanu adura nka obeka yapa se ye mofra no akwasa atibia nim edikan ebie DJ Hitman ye misa ye ho se eba ne sen na sa emaya no ekopie mu wasa owura yi apartment ane wadem a no wo mo etu sa na mo no empeni se bibia nkoka papa aya na enye kirede ekwan be na abamu an fa so ene mai ne di nkomansa wo mo kwakopie mu na apartment nim Ghana ni a wotie ma no pension no se senka ba ye na sa Russian guy no ebo amani nyina no prekope ena nka odo mu nyina ko na apartment ena ono mu kotu sa na mo na enka me metumi agina me na so aka se enka sa ma ya no nyamianim no kureni wo ma nya de ba kusi na nka wo ho gipa na mom kwanya akoa ne fa so etrapo wo mo no eye bibia ho kakra ohun se video na wa bonten no nokure wo ni se abrante ne wayi bia frem eye detailed videos no de aba no enya raw footage no enti ono twetwetwa ba bia ono ne pe a waka say how are you, what's your name, obo within pe, how old are you, follow me eno no aye I think say ono ne pe bibia ebe me wa trend more edan nipa a wodo mo akwasa atibia boni nim enti ube hwa video dodo na no eye edited ones a enya full footage no ena ye hunu no enti ono no etu anamo bi pe say opese odi gu ye maya no anim ase hye no se mpenifu aka asemi say sa wotamfo epese wosua wasa aya woye den okyea ne pa wotamfo wi opese wosua wasa okyea ne pa enti abemu ani manamo a na opese obetu o mani munti no no obo ne trimopon enti videos ahodo a wohunu no ebi wo honu mpo a enya bia woka ande ya no ne obaya no koye beto no atwa manasi su say oka ande ya no ne kodaye na yeso ne de trend enti me de edi kan mesere say eman ye ngu ye maya nanim ase bebre ibrim keka ka so omo ye cheap yemfa ni sei bra ko bra ansa na adwaman be koso no so obeka ya atwere kronkron mu John chapter 8 emra ahomanache ne nkofo yi ta oba ne giti na Jesus Christ pio no se na dia na asie o ye kwache na adwaman mo so pe ye kwa no obutu so eno ombisa ne sei de onye bone da no onto bo mo obey right emra Jesus Christ ekoto famo twetwere famo so na obia ni ho wonim hwan ena one ne bo adwaman no o so manum ya ka se ba sibrafo adoso ena ma ne bo adwaman tutu eye hwan nom na omo no omo yesa adwuma no these are the things we must understand edu ba bia aya na ye yini pani bi crucify one my sesa bi omo no omo ya de bon yefo pa na so ba kobra ye ne wo mo na etu sa na mo yi hwe ye nim kwanya mema fa so eda dama ene wo mo eda be maka so po ba oba bi ho kra wonte ase na so betumi atata ne sa to the extent so obenya no
nema obefa so ebeka me yese yama o ma yetim sese nyina nim se dikan o ma ne mu oden enwuma sem eden ene o mokra ye fo mo adwuma ketua kora no ema ti se ko be se broni fita nam honom na bibini a wokọ a wo ba na ohia na o ka kire se na ni je ho a chairman bisa wo ho se ema dodo se no betumi reject that guy ni proposal enti na me ka se senko obo omu nyina no breko pe na oye saa de a ka meja tum se ma no omu ja omo ho pa nanso we ni de e ya nkwankore ohia wa onu di nkomo so obi ope wa asem obi a wodo wo obi ope so no bobra no wadadaw no no akwa de no obeye owie no akwa foforo so enti man no they have no mu ni ade bia about anamo na krat no person we den otuo enti oba bia betimi afole victim saa de we na asi no oba bia odna monten a odi man atem no onye careful because black ob no bia betimi akwa kwaka dwam asase mu ye asi no oba bia betimi akotum tutuo na betimi akoto saa de we aye kanim enti e besre de asie no ede ne ba ya enti ekodu saa pempenso no yempanimfo a wo manyim amanya te ase ese wo ye bibini a wo ye ade enye ye enti ene ye te omanyim ne nyoma ese ye ne ye na Ghana ko ye ni mu ne kofa na man na eba obi kura ye production wa Ghana ha na man ya twere China ego hu because ya twere made in Ghana ye nto enti yempanimfo na ma ye hu ne sei obi ye broni a odimu sine obi ye broni a odimu sine ye before no enti yama no so ahuni sei broni se ne pede a chairman broni o ofira mo no ne odo kwasesi ana oda achi asesa onu abusua nyina ye die abatan ya ma cha se mudi ma ya yatemi sasa obaba ne kofa asa broni fitaye obai no de ne ba fie sei ne nkan chima wonye no de ne ko na apartment wa hwe anka na ma me kro ba kwaje be ma na afiri ne ba ne nsem e wo krum a enso ne ye kan odi ma ya natem I'm telling you ye nim de abatan ne bi ye wo krum a enso ye kan watwe na no na odi maya na tem ni bi me de me nka se de maya ne ye ne yade ya de pai se so ne mom kwa be ne fa so a ema ne koduru saa ene saa na mo na abrante na tu no e ya de a brakobra e ya me ya pa no gu Ghana maya nyina ni mu ase e se Ghana man no ye tumi tu na mompa ye nse betimi aka no na saa anumuwase ode agu ye ma no na bi aka wo man no ye tumi di gina mra no sese na de abeboa ne sei ese sei oswafo ohwe oya banlo ya pani ono so hwe atenten ne so Dr. Dominic Ayene ese o mampani tumi ginam no mo ye hyehyeye ne kwan bi befa so yensa beka saa krache no ye hwe no wonim sei Ghana ni na kwaya saa de we amonone asam ne ka yache ndadada eke de ne ko sa Ghana ni ana anu ya abrante ya ofiri man kasimo sa himfan ye friend sei o mo se o ye flodo se den nan ya o mo chi ni wi afini den abuteka meboa so free Ghana ha ena brofu ye gidigidi mo bachi ni ye ni anko machi ye da ba broni ye no ye di agura ye be no ye begu ye man nanim asesa ne ye jai boni enipa na bedi na to baabi na wafa ne ho adi ba kobna se be maka kire oba so opena oba na bia ne tirimu fita wanwene boni ama no enti de ne be ba kobra ne tirimu sei onfa kamera ensi oba no so na one ne di nkomo kra no on record no one ne da no wontwa na bonten na wiase nyina nya bia den enhwe ye nyina ye nim say ye obi bia ye fa ne say invasion of privacy obi kukuwa mu asem ema bonten wa wayi ni mpo a wa ye ne ho ade so pese one ne da mpo a emna ma ho kwan say wutumi video ba bontene ti dentina sa Russia ni yes ade no dentina wo yes and it tells you say yen secret na nkasa kura no enye ekwan ye mpanifo fa so ehwa abrofo ni bi okurum ha no aya na eya pa eye so bad yen ya nkasa yen Ghana fo na nkasa ne yemuyen ne de ani de nyina ma obi a ono ye ne hoho no ye bu no bisa ho sa Ghana ni kwa monone a hwekwa ye de ne fa so na so obi funu krom ba Ghana ha pe na ye mpanifo ne boni pan ho ban ese ne Ghana ni ono ye oye kromani no You're so bad. Say yes, I did. As you pay attention to foreign. I'm telling you. And I can't woman yes, I know. Me see we say Ghana ni na kwaya dear way wa mononia. You as the former country Ghana for say one money cheap. One make us a Ghana two son of one ya criminal. Or your man before we didn't into honest ye channel. Because a man e kwa nebia no mutrimu fita.
omo tiri mfita ebia na okoso obewa wo mo enti ena ebia oba bi ti ase opeso na twempra enti na ebia ote ase won say awarefo nyina wo mu yeah and then na be mo oba aware ni ebetu sa na mo no opening very very serious ena ye de kan ya asie me de maka kire mu dada sa awarefo na wo ma ni mu no sese mi nsura metumi akasa approximately be de say 50% omo nyina wo mprafo oh yes opening me say Ghana man ya timu no se mi nsura na meka metumi aka ni pense o man ya timu no awadefo no emu be de say over be 50% o fa o mukunu machi yes me man de e kama de say be 1% pe enfa ni girechi yes that's per your checks me man be 1 enfa ni girechi e man de be 50 obi afa ni aminu kunachi e ya de ekoso o manim me ye ho ware kura na boyfriend oh penny yiwani I see hey senior hey edu ba bia wa ho moma yen ka no kure nkyere ye ho moma yen ka no kure nkyere ye ho yeti wei de wo mpra bia san so ofoforo wachiri a one ne kɔ ne ba eye tibia ye enti na ya me mpese obi asem ba ye beka to the extent I say ye no ye hu say ye superhuman bia say ye de ye tenese na obi a eye bra ye nyina na ye bo I am telling you efiri asofo so kosi asoroma so omo nyina ye bi omo video ma ye ntira aka be hu konsore kwa hwe ne ma asofo ni bi di ma ya ne fa so ye wi ne aka kire se wunim na wo ka medome ho ekwaso e ma ne ntumi nka e ya de ekwaso o manim etimi de ene Ghana ni kopa adwuma na o ya ba ya de na penifo ne fanya ne office me ne wan na me ma adwuma ma yenye no broni abesuma afidi abeyi ma na ye se ma ne ye e ma o mu ye cheap wan de ka so mu ye cheap they are not cheap nemom eye nima be yantutu ni ye na amane sa ama no akwasa huhia nim is about time say o ma na dwene kwa akire na ye boye ma ya no ho ban ye resource ma ya no ye mpa adwuma mo omonye na ye nya se openi na oba be pa adwuma age won ne dance wa ma na adwuma no we nyina ka ho bi enti ama na hu ni se o mo destiny helper ye be ma ya ma Ghana ma ya dodo na hu ni se wenya be be boa ne de ono oba na o ye hwenye yi eno na man ne ye ma ne wo mutiri mu enti oba bia person obo bra person o rely on bema bi ansana of which entesa those days na yes andete but na ye o man ye wo mtisi ni Ghana ha ye padwuma pa a etumi kon kentem e ya adeton adwadie me de do na ntumi mfa ade ense o mutiri nkoton ade e ye man ye sa adwuma no enne ukofie bebira e man na ehwe me man ofie e secret e wo ho e man bebe na ehwe me man bi of late wahu enti me de mesre ye mpanifo no Yesu sunso so sa abrofo no so wo mamu ha yan ka so mabia nnwuma ma ye nnwuma na mom etu ba bi mpo na Ghana ni akoye broni adwuma wo manyim na broni ni bu Ghana ni kwase mpo a ne ye mpanifo akwata broni nachi na wasisi ni nua Ghana ni wokuruma koblani abeja apartment ena wasa ma be de wo ho no mo lie oni we da wia na wa video wanya hoden asa de abeto abefo tentan so agua maye nanim ase na yen Ghana fo ne san so de aye se sa maye na ye cheap ena yenzo esomuja ena yegu ye ne ade hye nanim ase broni o wono kuro mu no wo de opa fasema bi enso nka US fo anya saada enka so mo man ye cheap e wo mena Ghana ni ana bibini akwaya saade ewi ena o makodeda na ye ja no na onam ne ba bi bo life na yegu ye ade hye nanim ase no ese ye boye ho ban me ye ntu yenso no engu abonten desi ne mu oya e man bi ho no ma do omuja omo ho de nanso no yenim nkomo twetwe ene bɔhye akrase ne hye wo mo ebi kura ka joma mo adwuma kura beze ne yahu because videos ne ye edited ones bi kura promises obama na adwuma kura ye bi kura ka so campaign bi nti na person wo fa na adwuma ene ade already ne ye ankasa kura ye mo adwuma ne mo dadada meboa ye ne ankasa ye ma ne mo adwuma ye ne mo dadada odi omo kɔ Russia enti so obloni be fa na kɔ ba bi no ne kwada eye news enti me de mesre ye nsusu encrucify ye ne ayede medi ma no sie no yensusu mo maya nachi ko hwe oba bia wotie ma no pai ahamachia na oba o fi obi kunu ho na betena fie no ye kan o ka den obi su kunu ahamachia na ofi obi ire kira betena fie ye kan otie enso ma ye na masai na mu ye dwamanfo na mu ye cheap unye cheap won opening wakwa gina La Paz e kwan wakoso abaya ansa na akoda no wo de onye cheap obi a wawade a wayire go ma wo fie wakwa gina kwan akwata mu obi ene na akwa akwada awia ka kire oba no so ye cheap na wonya cheap
me pesa Ghana ni enya ne tie say me yanka say man ye cheap ye nyina na ye cheap because oba nko antumi ne ho enna agi say lesbian fo nko a na mom oba ene ba madwa mambo betra eye nipa mienu na eye ntime de be ma na wo ye sa de na hwehwe na ye nche no na nim nguase a odi agu ye maaya no ene wo man Ghana no ye fa na emfa mra kwan so dance ye beja na fa ne ho adie wo ne bone na chi na ye agu ye ma na nim ase medema no si right what do me that say Kofi Brema de ekoso Hitman I've watched almost 90% of Russian guy in the video no what videos no my share videos no what about 90% my share 90% our phone so there be me keep you on my phone so me sure you are not delete it okay Hitman and I will say none of the women more video nimu were forced one force your mumu bia Makofinya ntia say video na akwa ne bae no e edited videos there be man making a point Kwadu say edited o say edited o ma share 90% and on your man de da Hitman and say edited o on what da and I sell asemo katu utirimo said these women these Ghanaian women videos no there were one lady be woman or no rejected it no me rejected. What are you telling me? If so baba could me reject ya or baba could me sinable reject ya meaning say or mama kenyina commit me I reject it but a man do one again a man do now perception be one mutim say I say chrome hand there say ubenya mwa bi age say broni bi anase abrochire and I say omo mpebre bebre na that's how they think say oba there or say be man hwew oba there e wo say be man hwew enti man dudu na empebre eno mesi ho kutupa anka wo obi awaware de obi awaware insira ba se man blame om ba obi awawale ukwo hokọ ye den Russia ko Hitman ye okuro bi kura wo hokura mpa me o ye oba na sa kuro we Russia ye pe kuro akobo bra se pe Russia ko eni anka ma US ni bi fast anyway my US ni bi fast anyway cause enu mom na me hu say bia emfaso bi ye den e wo so kakra se o pe Russia ko o pe kuro akwa o firi Ghana se o ko Russia o pe kuro akwa o firi Ghana se o ko Russia Hitman a man do na on o video ni mu nyina there's no one single lady I meet me aka say ye forcing no on ko hotel room whether that same day on any kasa no on ko ho say di 2 days no on ko one force your mumu bia but e wrong say o ye den or record e no dey e crime so record e any dey crime but say woni oba di nkomo ene na bowura hotel room no na adwene mu na wa bowura wo ena ane na kasa na wate ase na ane na ko hotel room ni na koda eno de enye wrong eno na enye crime ai betimi agina so say ye de chi akwa but say o video ya o de ba abonten no eno na ebegina so e be de ye de be chi na be o se mpanifo ye de etu hu anamo na Ghana for dodo na mfensu anyansa motemo de enwa montena ho wa ware wo Ghana ase woni Russia ni wasi a wenne wa pew wadi na chi de na ko hotel room and no ne wa kwa koda o ka chem say enye wani kan na be say o chem say enye wani kan ware fo a wa ware wadi Russia ni akoni hotel room ne na kwa koda o say enye ni kan na enye ni kan na ye de ba de a wa ye waduro bibini na ye yanke be ka say ode mana ye de wa ye om for girls bibini na ye okroma ka ye be ka say wa ye man for girls enti o say etino enimanimu a ye be chino enti ye be sire mpanimfo say o record video ne de ba abonte ne de crime eno de crime e man so mfentu o mo hofo Hitman e man mfentu o mo hofo ya say uti kroma say enti na me de bia say mo meka no girl ba ko no reject e ono no kita ne ka o no kita ne ka girl ba ko no reject no kita ne ka Kimberlin ni dinya me de papa and me hu say say I say as time goes on na you discover
odobroni type ni bi bank kakra. And as time goes on so no ye be hu bebre. I think say no almost say 1%, but see say nya ba acquire den aka ho. Right. Nti say o mako 2%. But na Hitman Ghana man mpa adwuma nye. Yo. But na destiny up e bi enu afiri abrochire ba beboa. Pa adwuma ye na oba de oye adwuma eboa. Mate Kofi me da se papa ma me ze bremo na fe wo so de ekoso Russia money na yenchia Ghana for you so papa na we dey me komo me manenwa Mr. Man unim ze nya Ghana anko na crash no yes awo Kenya na Ghana na South Africa na mateso akọ ni wa bom nyina to and Ghana ye widini David nya wa bom nyina na man adwene mo ha Mr. unim be adu ye start one mental slavery Africa. You see, yenya independence, but still we are not free from mental slavery. Ya join no for na achi. Nti say omo fa tu megina so. Omo ma share you, omo fa konson metu ya na ntu ya konventwa pu. Omo capture adwen no. Nti say ya adwen na dey trimoko ayi Africa ha na dey nam koba no. Omo capture nti we are still under them. Bible say men move by their side. The be ma hu na etwe no. Women move by what they hear. And they be jina nkoma omudi yeso. But ni nyina Mr. Hitman, the reason why America say when it's boiled down to mental slavery, they say perception that be ni bia trim ne say me too kwa brucha. Just go on social media na share young guys ni guy boys are omanya kwa akupi mama nane. Obia do abrucha inspirational speaker motivational speaker. Obia do abrucha. Ye omo maso camera mu wo fu mu me wa wabusu afoti ya bi so mental slavery na how start enti a man na okromu a na say man o fall victim was our incidents we no e dom trim say hey me ya broni dia we've gotten incidents that even Ghana for mo say bi o ma bobro mo din personalities bi o ma make waves say o a media space nim ko ma yire ma ko abrochi ma ja o in the name of say o ma ko shia broni o ma wi abrabo o ma konya greener pasture enti how much more nipa no ne na ma sebi o wa wi school bi onya dwuma nye anase mpo no ni bibi sebi oni bibi eye na wo hia broni Mr. Hitman am you crucify girls papa bi say de hote you shouldn't crucify them na menua na akọ na say senior prepare kira baizi adiba ko ya ne say me video no Kenya for dem na manya bi ahwe me hwe afa na o ye no ba procedure odi nya o no ba akukura do share no say I'm free I can walk you around you see what baby a mental slavery na get you to get na na dim rikaba yo ono sebi mama lady na na nimu nye kakra as match na nimu ye ya enti na kwa no hwe no no I'm free I can walk you around ono na de no uko and you see enti now masa Mr. Hitman we a big man o dey uko places upuli I mean u cruise wa kai mu na o kokra bi okra e bi abo bi twa mu bo papa be say baby girl bi on Nam Street ne so are you calling me enti adu enya wanwa kakra wanwa akro mu abagigi match na minim say e bia wo experience kakra wanwa and abranti aye ka ne ho asem ade de na to Facebook page ne so no join your live on Facebook man be say man picture ne dey atu so unim say Ghana ban e person kan mo ko fa no be Russia say o dey bi o hand over mark Ghana na offensive ba ka no senior officially no enya de Ghana ba you see only say o man ye wo mra say wo pese obi ebedi bone wo man ye pese ye china untumi mfiti preko even Sam George information communication minister ono untumi mfa ne krata nkonkof chi no enye yi enti ne ye wo abanlo ye pani ono kran so ye oswafo hwe ateten ni so atani general ena aban betumi de afa no so asat now enya de a wo matu saa na mo no asat now nya de a Ghana tu saa na mo so on teresa saa na mo tu no be koso no we for the communicate about one thing why the Ministry of Gender, Children and Social Protection I'm the communicate about one thing am say and answer no article I read you kita me anopa ni say Ghana has called on Russia to extradite the man who accused of recording sexual encounters with consent. Why na de sa emi no no ye fa ni say we ni koye me say no kura wo me ni say sa ban e wo interest e wo case we mu dia de obetumi ay ni say
on fanfa attorney general so on treden ne de ye ne ya keke ka ho nsem ya kire ya adwen emra kwan so ne no de sa ye bibia kwa enya adwuma. Okay, right, mami ze kwadwo me da sin of kofin so me da se papa mami me tie from brem na fa no pen koma ye die no ye nje won so won adwentre abrantie ne de na to Facebook ye page no so wo ba wo be hu abrantie ye ka ne ho asemi 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning. Prophet Ansatete. Prophet Ansatete, Dr. Jesus Ebrard. Yep, friend when Buayen. Inti Imbano, one show who yatime, Etesinim. Boy, be war, a groucho, or yeah, Imbani be. Now, on my own political, 18 years or the camera, and then you do no way. The Mamika send me. Then, therefore, you need to mind yet. Mamma, dear TV, we talk to you so. 18 September 2023, a Groucho government hospital, Ebrard test pass. On me, yes, sir. We are getting Yo, Obraso, my you free so. Good morning. Good morning, Black Abraham. About your frost, eh? Diana Tommy. Tommy, my meet you wanna pay. Me chairman of pay. Samuel. Kodwa. Yo, put me at Jimmy, Mr. Yemi Amani Bino Honoma, to defend your wife. And yet, and now, what is I say, we say, Obika say, Yemani Bino me cheap. Nigerians for quite mika say Indomie omuti didi om. The ma omuye cheap Tommy. We are live. We are on morning radio. Ana wo kan sem ni bia. Your friend and Tuma. The money news ebinomo kasa omuye cheap ni say. There's no way say obi be share oba eneya obi approaching no agya ne ho ama. Ana same we share bi pen. But Tommy me da se papa pasame me busa na se we share bi pen a. Ana se wo share bi pen. Good morning. Ba mo na jama bia wo. Nana yaw. Jama. Ba mi ti o. Jama re. Sa enya me ko so nyina penifoni di mu akotene. Na me catch you. Jama ni na kan sa hwe. Yo Ghana ha. Obi ye tuma boso me ya 500 Ghana cedi. 5 million old currency. Chama mi so dia pa mo munchi kuru mu ka awon ke store no ne se ne ma ne mu se boso me pay se ne de ma o. Na obi be ye tuma boso me no man 5 million. Every 100 Ghana cedi 7 million. Chama be say this can be so na. What you say? Ana me dem 3 year ma for say o yo ba fa say tuma. He say yes sound can you see about taking the man and then he say no about we need to be maso kum and man so say e ma mo hu ne ma doso every day your party for fire no. Okay. What you think to juma if say company na na amwo wa fa dey suit na ton Martina na me da say good morning. Too bad. 0593406565 0534050199. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Morning, DJ. Me pa chef saying. I from Kwabna me ka sefi damfa. Kwabna ma meet you. Yo. Kaka meet me aka ne say. Wahu bisa hu say Ghana ma wo ankasa wo yo ko bibini na koye o yonku o bibini ba lai say me pewa. Stretch o be stretch wo no. Enye easy. Nti denti na obroni we kwa do because e sika ni bre wo so obroni no on ne ko dape obetum de na akwa abrochare wo so bia ba ko say ne sofo obia bi me hwe video bi obia wi say ne sofo a promising ne sofo a man nkom je say obroni be wan na akwa abrochare do hu we no fele say yo no but me da say good morning. Morning Hitman. Me pa chef saying. Rosemary. Rose kasa free him fa. Oyarifa. Ma meet you Rose. Ntuni bibi. Maya no manya de. Ndi ade de mo anya de. Na emom ye se omo susu enu wom, susu brem wom. Sa odi shebi na kwasu tidiam odi shebi kan sa de we mu a. Enu ni bebre sa. Na ade ba kwa me anse. Ye ma no omo kro omo ye fuchen. Ma ayo no omo kwa na edi o matem. Ni mo bi wa wotre. Enu me ne ko ni matere no bi an ko ne papa. Enso no wa jejina mu dindindin na ma na efo. Wonya fa wo first one na wanya kun. Ade wan tan ase. I was second away yakun, card, when saying yakun, and cramming saying a goose will be a for. And even some young man. This is a new one, that will be there, I wouldn't be a sending crying. You two said the bear, Saturday, we want to come. Right, Martin made us say, good morning. Hey, to mine. What's the?
ọmọ very much bibi abọkọ ni. Nyame adom bibi abọkọ na wogina yin fa no pay. Ọdọ Broni Junction. Na me ntio. Nyame shira na onye okase. Ke Ameda sa onchira o. It's fine. Anya so be fa program we wa ma ewi be phone no. Because ọdọ Broni Junction boys no. Ya wa. Awa se ni ya. Paso very shia no pay. It no we are hand over. Simple not to dream la. It's fine. Ko asam so. Kana for man. Kana for man no matter. Chasunte, some of the Okano. No, Fofole, no, Papa Waware, or Papa Waware, I will say. Almost Abra Bonnie, the 2 years in that Alphan, we do not someone, any career, the Baba, come on the customer. Mother, Jamaica. What's the mid I say? Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba che fro say. The family said Katafi Sakmona. Say to bring you young kwai. DJ Hitman, Ghana former when he brief foreigners too much. When he brief for at least when you're foreigner. Hey, no ba wali for who the can't open and we one. Now which one na the mail term. Who now don't work more Brunino. DJ Hitman. I say we can say. Ghana former Motu Mubu. Motu say muna master when you no. Muna master when you no. And you're fine, cry, you're fair. Okay. DJ Hitman. Mate, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. And your mini me kasa friends so one blue skies. Anya me mami tio. Oh, yeah, that must say no pay way. The Ebe can say Ghana there is a Christian country. And no punio, and no number if say, oh, the Bible have bray and punie. Michiami ofa anumana muni radiye juma. Yankopon enka won so ho anapay. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir, me ba che fro say. Hitman, me dia de nanado me kasa pin so ma hojo. Na minti wa no pay. Ade shira mu. Dia like my phone na anumana chiam mina. Yeah. Chade we na o panel ba ko e defend man no. E o muso defend because ye ni nuamba back. Ye nuamba ye mo Ghana be brena. She mimi nim ga bi oye adwuma o. Oye adwuma sabi oye omo ye nurse. O catch him prince or no pebruni. Nti di pese also anyama no bruni hu no fe na ntamala. Be na bo mutim pose bruni de no matter how so your petty so you den kwa fans so you kokko ni de. Ope. And the oye Ghana na wo kwase found in the better kwa on chin. Mate me that say. Good morning. Hello. Well, too bad. I am fat. Me no na fear to pay your fence 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Hitman. Utiate. Hitman, yamin shamu ne pa moye. Hitman, me dia meka nyina ne say yesle. Say oyo broni o so oyo bibini o because wuntumi ne oba nkoda no wo metwa mfa meto ayi social media say me ni we ada. Me say wa nya respect so oba no kwa na eja ne ho ama wa utwa beto a etisenti say dey ayi me bla kan baby amla wo bia so oyo bibini say oyo broni no ya mamla ni nim ne bi say yenua ne ba ne say yesle obroni ne bibini dey na omope Hitman Nyankopon enka won so ho. Good morning. Good morning, Brapeni. Me ba che fro say. I say fe ma big girl. Me ka sa free am so be. You abi ma minti wa no pay. Asem na esi ni de ya. Na ye mo bon so. Enti ni ebe ka so mo na ma bon ti yi ya ma no. Ye strom omunya butre. Na entu da nti yesromo pa na ne yesi na enyemo na enyina yede besua nyansa. You mate yenua no ba mo fa sua nyansa. Good morning. Good morning, Bracobra. Mrs. Mita. Yeah. Dia ben you. Bracobra e ma no omundi fo. So say hwe minimo bi a obe me pa. Onam no si abe ma wo mo oyebroni. Na boy ne say ne pe one ne keka bibi ade achi ya pe na ode ne kwa driving school. And na me no kese wa worry no e de ne kwa do chire ba one na wo me yensa so Obia try say e bia na ye niku anase we na ye ni hobby nti yes say Ghana ko yesu sun do joma no yesu sun fo mo fa yo me na to me anka e bia sa time ko nya me Obia anka obenya no wonnam na se we hia obi so pewa wonnim nipa ni trim na wonnim ye nipa na odwen ma nti wo bedi na chi na wonnim se wo kwa akofo rutu sa victim we nti yefre
Yen pay Juman yen science and ye Jumagana Mas Felice, or the other best in the three so the Quachma, or Felice or Bedina Pound or 2 pure water. Nothing in us yet, me yet, Nika Kanka Kra. Yen I have yet a dear son in there and said of Payano. Then I formed the penny 4 years to the one. Obi or 4 years, my money 8 million, 7 million, 5 million, or Baby and it's better and to die, baby, one who says you can answer no better. Yes, Omuya Mobo. Nancy, you know, Yaman and Cosoro. Then a man we a cheap sow, by a pressure, and you with the yes, right. Mrs. Minta, yeah, that's producer see you for final call, Nafi, you for phone, no, you for see, and pay. Good morning. Good morning, sir. But you're frozen. What's say, Mammy, to pay? Chairman, my mama can I missed the car, see our last one. And the gun will be a woman what can cut 700. Chairman. And to Banu will be never what's in a pen. What can do a pen? Not obi, or the noble tools, money scan. And you will know, Brunia, I just will visit $1 and not pounds and I will go on one. Of our Bajan Wako. Monsieur Strom, Ghana, Penfosan, and Yabanacano. Only a Juma. Casac sent on them. Manager, my fancy. You might remember blame mom. Why? You, Mate, yeah, that's a papa, paha, Anna, you did you know, you did basic phone segment in a ha, Anna, you did basic. Well, let me say happy birthday and confirm happy birthday and come Mr. Charles Kuma Kranti, AK Kuma K, and ne. You are with that. We are former tutor at Accra Academy, and now you're founder and principal of Abibi Mine Academy of Abilikuma Pokwase and the Dakuman. And the message is, as you celebrate your birthday today, we reflect on the profound impact you've made on countless lives, including those distinguished individuals like Right Honorable Do Ajeho, Kofi Kumbelson, Dr. E.T. Akono, and the Dodwana. And happy birthday and come Mr. Charles Kuma Kranti, aka Kuma K, and your birthday, Dr. Nana E.T. Akono. So happy birthday. Nyanko Ponshao, no more Kuma Swadi in emblem. Once again, happy birthday. And Kuma Mr. Charles Kuma Kranti, aka Kuma Kwe, na just say we tutor at Accra Academy. Dr. Nana E.T. Akono. So happy birthday. Nyanko Ponshao, Nafi, one more who by na Bibia, and Yakamakama. Mr. Charles Kuma Kranti, aka Kuma K, and then your birthday. Happy birthday, if you Dr. Nana E.T. Akono. Now you're training at Accra Academy for 17 years, and I feel principal of SDA Training College Asokore for 12 years, founder of the SDA Senior High School. Mr. Charles Kuma Kwe, Dr. Nana E.T. Akono. So happy birthday. Ebraso, I was here, and answer na bedwa for bekono. Joining live on Facebook. Join us live on Facebook. Now, lots and lots of messages coming on our comment page in the show. And join you live on Facebook. Now, Akasima producer my bare 5 minutes. Or my bare 5 minutes. Now, in this segment, you preparatory crowd. If you are there, Tremu, I think say yes, I out mum. Sign out. Hold on. Topic we are. We see a wrap up. Call us now, baby. And a time Arcadia, and see a wrap up now. Bibia, or person can be an Mamma Bre, Nafi, also what to me. Aka. Why? And I some more. Oh, there be intibra. Intimate. Right. If you're there, tram wing, Anna DLFM 106.9. You copy mu e watema. Na asemoni fie krobia Kumase Asante Kotoko. Me ankasa me team. Me pacho. Hold on. I don't want you to say things about my team, please. Join me live on Facebook, DLFM 106.9. I can see say Silver Lady are joining her no pay ya. What you just say? I like what she's doing. Me Philippa. Was it? Meniaje hopa. Se buono to buone bano. Meniaje bruta. So you copy mu watema. As usual. Sending your radio programs ekono. Sani your corner e watema. Na komode die ma na mkofa bae. Se kwesi ada ebe. Ye kwesi ada etwa mu. Kumasi Asante Kotoko. Any hat to folk. Ebe bobo. Na medie.
nanka me dimitimi idio Kumasi Asante Kotoko. Say for almost 2 seasons in here, House of Folk into me share Kotoko da. And Koka say Kotoko. Besha House of Folk. Jabako just said there be that. House Besha Kotoko. We are joining live on Facebook. Just join us live on Facebook. Koka say Kotoko Besha House. In Shabako just am be so than the keypad phone. I had a friend Yam Yibi. Better castle. I'm saying no. What the keypad phone a tough way use the sa ne value ne there. It's not the same. And to me fa. I'm saying sadia. And yeah, on find the keypad phone no. On find to me tablet ne so. And yeah, just say you proper and we are live on radio. The Koba no. And after 90 minutes, no, Abusia, Fofi and Twata, the Kumasi Asante Kotoko for the year, meno. Isuyo bowa, kasebo, kasepete oso. Omugu manimazi say, Tam, hey! Afena, Ekaba, Makasa Jejon. What did you say? Ekaba say, Ekaba yoka. Ekaba, yoka. Ah! Then I did sir. After 90 minutes, a kasusuru Krobia Kumasi Asante Kotoko. The count from a kabakwa, young to me ante. Let's just say, a yadia, Imuerempa. Yasemu, Yasem. Ayo. Anti Krobia Kumasi Asante Kotoko. Eda form a kabako. Young to me ante. Hey! I can't abase. Some watch it, dear chrono. I just said, dear Kwana say. Asama meka you know. Or say me diso pepe. And then when I was joining a live on Facebook, I'm here to fulfill my promise. And promise her, me catch in Shaba, could you sami be? Say me the tablet in the bemano no. Me the mano. Until they joining a live on Facebook. Me nimsa ko to kobe to me agumani ma sasa. Hey! Emu aremo, mu arem. Gumani ma sasa. Gumani ma se. Na fahasa nyama no to ase. Nyum de. Ma meyi hasa nyama no ma na fatum. Ese o ma pa prechira ma wo no ehu hia pa. Mo wonyom. Aye wonyom. Oh. Wonyom pa. Sa. Do de boy ehu na aha, okra se we hu dadampo. Mo nyom no. Nyom. Dabi amiza nyom nyum. Eno abo, eno a, ye nyom. Sa. Ye nyom. Ye nyom bo, ye nyom pa. Eno a ye nyom pa. Boy mo. Ye nyom obo ye na e bo no nim se nye no aba ye nyom ye no a. Obia. Obia. Today, what my men find you in Sianum. And he said, the uncommon year, you know. And I was so surprised. I ran by 5 p.m. course on my phone. Hitman, what did the course for drive time you made? So what did the course for? Silver ladies say, and I come your fum. Hey, best man say Zigia da. Ah, on young chromo, or by the name to tro.
Obeka bi. Me come sure. Asema munya botre. Anyway, one ma me bribe. And I'm into me can be. I'm saying munya botre. Okay. So yeah, Brentino. Let's do this one very, very quick. Then we wrap it up this morning on the show. So my lady to park in Nigeria or to Boba Park in Sosa. A car battle. That's okay. So as I said on the show, say our tema say utim Krobia Kumasa Santoko Yedim Kugua made the Bema ono. So this is your tablet. Have it. More joining live on Facebook. Na me de show on sana. So photo camera na so na okay, so the baba the side and that's our side or okay, so Kofi. Ma memra wudi. Ada obraha, bra na me present. Memra wudi mu fay. Say, has folk. Eye team papa. What do mo dwane wo ma ne pa e na ba won sra ban mu. Enti ma me yi ho. We buo mu ade yempe. E bi kura mpo ana we. Yalo, you create nya adwuma and what no. So you receipt in the free so I mean receipt in their company so na ma me fa password na krama password na kura nya de senk wa reset that ofie e da bi password okay see where you who dey you who ma me nyi ho only password also live already somebody amount now we know the amount na Asante ana that be the amount ho ya Asante e be dimi ho na ana no ye yi mitiri ho nya no na ginam ye yi mitiri ho awia na ana na me any iPad on ga me nyusu bi da o to photo camera no so no mo nti Ghana fo e flip cut off camera say password as well ma yen hwe flip cut off Asema munya botre o password was password yi some you may yama oh my na bo na we yama say me no I can't say my password on radio no na say phone enya ode abio Debbie Coffee no I like what Coffee is doing no enya ode abio yes enya ode abio ma me say videos na we be ya adwuma go and sit down on reset password we pay your crash nyina Ghana for no correct TikTok to go for quarterly unlog out kwana quarterly ya me nko masa say no we be log bibi out Debbie like ya be ya ho adwuma no say Ghana for DJ Hitman Eshebo say has folk etimi she kotokwa na iPad na be ya media please delete the password na so ba aka no please delete the password oh yeah na adwen say and confirm but yeah no say no man ya team no bi she confirm mu ndi ya share share resetting na free fear dia command penny and pennyfo ni nyina so and DJ Hitman iPad no me inshaba ko we sami bi haso folk agia ma me nyasa me nsaka haso folk and agia ma me kan courtesy of Adamu waje baba Adamu agia ma me and we DJ Hitman so mu so kita iPad na bi akoto foforo we ndi media and me nsaka and ya me nshira mu pi wadi ne bo hye sia format phone so ma me sisere me hu ni se e ya media na me format ama live for radio ya but so me format ya ma ya brent no my hand over ma so I'll just do the format for you of best format this is not accepted on radio Coffee some hand over ma some the amount over the amount o settings so o settings maybe a password no to be the factory reset no one can solve format okay so well thank you so much for brain best mark here quick one enti Mr. Hitman here kon they say the ni nyina hwe na asi no enti eno an na chiredin and na we na wa bra bi obi say the asi na go okay enti Mr. Hitman here kon mama nchia Afrakoma Afrakoma. Oh yes. Wa Shoman Estate. Afrakoma. Omo ye show mo papa. Na Afrakoma for. Machia Paddy nso so ye trotro driver. Be bi onam bia ni station at the deal. Intano pe be a Paddy obi an me ncha no. Ana fe kwampo no Sam J Bekwi. Mama Julie and then the girls nyina ye nche o ma no pay. Me wie show na me fa o na machia Mama Julie. Nti Mama Julie anopa ye chia papa. Mr. Hitman, you fancy. Coffee here 20 seconds. Hitman be against you na. Dabi ye ni bresa. I don't want 5 minutes. Dabi. Your time no call. Your time no call the Hitman. Ma me fa happy birthday kese pa nkoma aba Nyankopon ya ne kese no nyini mfiri adum kwa adum aba na da so na Hitman. Nice lady. Nyankopon ya ne kese no nyini mfiri adum kwa no Hitman Omayo my 10 seconds. What we? The mama mbo Lumba super. Asa what was so? Kofi ye ni bresa o.
Lumba nsupa na menom nua. Me se me yale na nsen ya menom Lumba nsupa my effort. Lumba nsupa se minim se onum ni bebere so sansa yale. Na Nyankopon ye mommy kese se nsuo yi wasom twetwe asan endorse yaman cause nsuo ede nsuo a eye kama e na ye to nsuo a kire se esipi esita nsuo we ebi ni bebia enye modie ni bia agi Lumba nsupa pe enetimi ye nia bia se obi entumi nye de enye na odobro ni Nyankopon ye ne kese no nyini mfra dum kwa dum na Hitman what to say ye pe obi a 7 letter na wadwane I open sa first you go akwajo yako bra ya brachas ma mi ti abrachas o yi ya brachas odobro ni junction kofi kwajo yako bra yemfa na ase ne nchema yetifo na yenkase Yankopon hyira wo nyina en nkoma ye die ne yebesre sempanifo ntoto ne maye ekwan a yama abrofo na be Nyankopon ne yade a edi o man ninya ehun sunsuanso ne yehuna na yetwa mu enti yebesre going forward na Ghana mpanifo ntoto ne ma niema ahodo wa ye depend wa abrofo so en katekate no man ye ne betumi adi ehun so abobra ne mana yeyi na enye se de bia broni amaya amaya ye ntumi nya ene contract kra de ma Obia Ghana ni atumi wonimde mfa ma ne da ye de ma broni fita yade a eha wo man ene bio nso yemfa na ase ma wo se ubosha wo hye ye no ka opeso ye ho lakadasa ka but going forward oh yes because Endra na esen ka de ba listen Endra na nkesa wo de ba oh okay ye ni brasa kwajo passe ya wo bre no juma de foforo ba aguranya diu sa ne de ediu kan ketesi papa atamu ene hye go no papa Yawla Sports Stadium papa atemu akoto atena e papa Yawla Sports Stadium hwe papa atemu adama House of Folk the Continental Crab Masters asante hene betena Kumasi baba Yawla Sports Stadium ana your friend is saying Virgin Cup Confederation Cup ye gifri kotoko nsem na wunsuro yen antiama we ma men so phone ni na hwe we can remember several di krana or their production right into your fancy right there be want to me no your time as we have to wrap up me yem fan kira Ghana some media ma so over to me call live on TikTok we me call newsroom pe me call live na Ghana fo ahunu say my ba live me phone na menya no enya phone edi hu agro e di yem fan chia me yetiefo say nyame aya adom phone no so aso folk aja ma nyame nka ho yo so we nyame nhye bia ni hobiem nyame na nhye woden nhye me den say say dia ye dia say dia sunsum so ate bisu dabi na dey we me phone ya kitami a me phone na hwe de kitami difference no so opening hey ya me shira me right well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say Enquires production team no Nshaba Kwajo Sami B executive producer Bismarck edu say anopay e dia godie mu nsem e by DJ Mario e dia ko social media no so Kofi Taylor Johnny anopay na fura Ziggy B Samuel Kwajo Akwa and so boy technical production no anopay. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.